I've never been so scared. Welcome to the Black Couch. I'm saying Ronnie Disera. Is it fine to call you Rapolitiki? Sounds so bold. Yeah, no, Rapolitiki, right. It doesn't sound like a mu president. Yeah. I'm saying Disera mu president wa AriseSA. Vari mini bo Mpho Dagada. Find word Mpho futhi. Rari koenda zone chira Tom. Vari mini bo Mpho Dagada. Nah, ndibusenge. Ndio. Rishika dvakalela Mpho Dagada. Like I've been like ndikosko kakora Mpho Dagada and all that. Are you related to those people somehow? Maybe a bishop? Yeah. So Dagada roteri vamsanda guyuni. Msanda maziko. Guyuni Dagada rivasanda. And then una guyuni, una machabawe, una njerere. So vatu Dagada vawana nipo vitu raro. Okay. So yeah, related roteri. Ushaka ruvunga man. Chamori ninga zvachita zvavo crest. Because I've been in the stock mutasa told that. So like I've probably seen last zvinyi vashiko zvitu. Unachunga che vazamo eda ka live ya TikTok. Just that nandi library. Okay. Uchiko rabiriyo. Oh, ngamachironi. Haunga madekwana. Ngadikwana. Yeah, somewhere around 8. No vatu vatabera. Okay. Hi. Avishimira ngorara. And then rishika debaka zvezo apa nondodzura na Mpho Dagada. Who is Mpho Dagada ndichenga tovusa zvavudi. Mpho Dagada ndi mtukaneha aluwa robva ramachabawe. Ramachabawe. Ndajena chikolo chitandani. Ndojena vo Southpansburg. Kana vo Southeast, vangwadi vanga vo Southeast. Ndadzi aluwa ndayarijwe. Ndichibva rijwe ndadzi aluwa radzi high school ndo matriculator war school litrhat. Ndichibva matriculator ndaya Johannesburg, University of Johannesburg. Kudira degree yanga. Ndori ndianinge University of Johannesburg ndakonobona uri shango likushanduka zvithu zvikuchenja. Zvithu zvevatu vachigudira zvone kare nazvine zvavona namusi zvonova different. Honova na zvithu zviswa. So ndova muthu ndava na interest khulwane nga maanḓa yori naye dzi technology ntswai dzishumisa hani dzitisa hani. Ndandodova ndacheka nga maanḓa uri shango likuya gai ava vanna vonopfi vo Mark Zuckerberg ava vanna vadzi YouTube vadzi Google une apfi ndidzi billionaire vozvikonisa hani vozviitisa hani ndana interest nga maanḓa. So ndianepa line ndokonovona uri muthu wava muthu wa uvula mabindu yavula dzi business ndodzitoma uvula dzi business ndodzitoma ngene dzi business ṱhuku ngori ndi student. Ndotoma ngovula cleaning business. Ndiko hand out dzi pamphlet dzi student haninge Auckland Park ndikuri ndika clean room cleaning business yambo dzitoma aluwa. Ndatomo cleaner dzi apartment musi dzi students dzichijena ka apartment ntswai ndari na contract yoni yo clean ndodziwana dzi agent ndari na company yo cleaner ku pamphlet vadzimbidza ndadzi clean ndadzitomo ita chelede ndichitomo umbrella phanḓa ndatomo uringisa na dzi Boerewors rolls. Vatu vanja vazvidivi mari ndadichiringisa dzi Boerewors rolls nda stones ndadzi clubuni apa ndiri vatu vachiko club ine randova ndira ndafana ndikudziwa uri mini ndikuita zvabindu. Ndandisiko club. Ndandodzibudza uri hei ikonomi yanafsasi ndikhulwane nga maanḓa muthu athanyai wakonoita chelede nga ikonomi yanafsasi ngori dzi student dzikuwana chelede vanji vha vasiko ḓivha uri chelede ishumisa hani ni yakonoita chelede. Ndadzitoma uhira vathu ndianefa la University of Johannesburg aneva ndandikujira navo chikolo ndadzidzivahira ndichiri okay unikoshuma apa zvichiya phanḓa zvambudzi aluwa ndori ndichibva university ndotomo ita dzi investment ndika third year yangai ndodzira university ndikocheka uri ndazvithu zvanga zvichimbirisani ndavona uri neabe ndinova na chidini svika 1 million. Ndiri ndichisadza around ndichicheka kadzi lecture dzanga ndavona uri avathu zvavo dzi lecture dzone dzihola bugai. Ndatomo budziso uri apa petiri kupfiri chipedze i degree yanga ndikugudira yone upfi ndikohola bugai hari 10,000 ndari hai 10,000 hai degree yone ya kugudira 10,000 idova ituku kabanda. So ndichipedza nepo ndabva ndatoma zvabubindu
nda thoma dzi business. So ndo kona u vha ramabindu, ndo kona u vula dzi business nnzhi na mukala Mpho Dagada vho Richard Ndwamaṱo vho vha muthu vha mashopo ni makhulu wanga vho kona u vula mashopo manzhi vho dzi thoma nga ini nḓila vho vhona gap kha makete vha dzi thoma. So ndi tshi bva hanefho ndo mbo dzi ri ndi khou ita zwine ndi khou ita zwone, nda mbo dzi thoma u vha na fulo ḽo ṅwala bugu ngori vhathu vhanzhi vha tshi mbudza uri zwino iṅwe ni zwi konisa hani na ni zwi itisa hani hezwi zwithu ngori ro dzi ni vhona ni khou aluwa hanefha Venda na riṋe mara zwino ri vho pfha upfhi he vhaṅwe vha khou vhona dzi goloi vha ri he vhanna vhashu dzi goloi dzone ni khou ḓo ita zwifhio na. Nda mbo dzi ṅwala bugu yo no vhidzwa upfhi Mr Bitcoin. Eyi bugu nda ndi khou ṱalutshedza journey yanga, ndi khou sumbedza uri ndi bva gai, ndo zwi konisa hani, ndo zwi itisa hani. A tho ngo guda hanefho kha bugu, ndo dzi thoma u rambiwa uri ndi kona u amba fhethu hunzhi. Nda dzi rambiwa dzi ABSA, nda dzi rambiwa dzi Old Bichali, nda dzi rambiwa na nga mivhuso vha tshi khou vhudzisa uri a ri khou nyanga u pfhesesa uri oyu muswa he a thoma dzi business hanefha university a tshi khou dzi phasa hanefha university ngori nda ndi si khou thoma business ndi khou feila, nda ndi khou attenda lecture, ndi ri tshi bva lecture ndi khou gidimela businesseni nga hafha ndi tshi bva business ndi khou mela lecturani. So vhathu vhanzhi vha vha khou invite uri vha kone u pfhesesa uri na ezwi zwithu zwi konisa hani. Nda ri ndi tshi thoma hanefho u invitiwa nda khou dzi thoma u vha speaker na zwithu zwinzhi, nda dzi swika he nda thoma u advisa mupresidente vho Cyril Ramaphosa kha fourth industrial revolution. Ho pfhi hu tshi thomiwa heyi commission ya fourth industrial revolution ho dzi dzhena vhanzhi vho no nga vho Professor Tshilidzi Marwale vha UJ na nṋe nda dzi vhidziwa upfhi ri kone uri nṋe ndi advice kha buḓo ḽa blockchain technology uri eyi technology no pfi blockchain i itiswa hani. Technology he nṋe muṋe nda ḓo dzi gudisa ndi ri na ndi muthu ane kha ri na interest ka something nda tshi dzhena kha internet nda vha absorbed nga information until ndi tshi perfecta. So nda dzi thoma u function hanefho nda dzi aluwa zwi tshi ḓa hambo dzi ḓa politiki. Hey, ri sathu dzhena kha politiki, I can actually tell uri ro dzula na politician. So and then you did mention uri no dzhena EJ and all that, mara seems like you have an interest kha zwa technology. And then muholo wena ni khou amba uri ni ḓo wana ni tshi fhedza tshikolo ndi 10,000. What were you actually studying there? So UJ ndo thoma ndi zwavhuḓi ndi tshi swika university nda na interest yo vhudzisa uri ava vhanna vho no vhidzwa upfhi dzi billionaire na dzi millionaire vha gudela mini na. Vhaṅwe vha ri havha vhanna vha nga vha gudela law, nda ri okay why, vhaṅwe vha ri havha vhanna vha nga vha gudela accounting. Ndo vha fortunate zwo uri ndo phasa matric zwavhuḓi, so nda ndi tshi kona u ita anything that I want to do. So ndo ri tshi swika nda thoma nga BCom law he nda I change ndi tshi swika kha third year nda ita corporate communication ndi khou vhona uri nyago u dzhena more kha business side. Okay, and then u tshi khou ita zwa dzi laundry na dzi cleaning service, you didn't mention nani khou shuma na vhaṅwe vha matshudeni fhedzi like around a na vhaṅwe vhathu vhahulwane henefho kana it was just you guys the young ones? So ndo mbo dzi ri ndi tshi swika kha cleaning business nda ri ndi khou tea u wana muthu ane a ḓo nthusa afha fhethu. So nda mbo dzi dzhena kale ho vhona a thi ḓivhi uri kha dzi vha hone na ho vhona tshiṅwe tshithu tsho no vhidzwa upfhi OLX tshe nda dzhena kha ku OLX ku website kone kwa Gumtree nyana. So ndi khou ḓivha kha TV fhedzi. Nda mbo dzi ri ndi khou ṱoḓa domestic worker, ndi khou ṱoḓa muthu wo cleaner ane nda ḓo shuma naye. Muṅwe mufumakadzi ono bva Orange Farm mbo dzi mpfounela ri ndi khou vhona khamphani yo no pfhi nda ndo i vhidza upfhi Richard's Cleaning Services. Ndo i vhidza uri Richard nga mini ndi tshi khou shavha uri vhane vha nḓivha vha ḓo ri oye munna Mpho yo nda khou dzhena lecture. So nda ri ndi shumise dzina ḽa mukalaha ndi Richard's Cleaning Business uri vhathu vha songo ḽi kanganyisa na heḽi ḽiṅwe. So nda mbo dzi advertiser muṅwe mukegulu no pfhi Sylvia mbo dzi vhona. Sylvia mpfounela ndi khou vhona khamphani hafha tshi khou ri i khou hira vhathu nda ri ndi khou hira vhathu a ri okay zwo luga. Sylvia tshi swika ri zwi na contract nda ri vho Sylvia nṋe ndi ḓo vha muthu wa 19 years old ndi na vision zwa contract nda ri zwi ḓivha ri ḓo thoma ra zwi gudela ri tshi ya phanḓa ara zwo luga na mbo dzi ḓorowa ku one pager business yambo dzi vha yo thoma hanefho. A tshi khou tou hola vhugai hune muthu ano tou nyaga na contract? I think ndi vhathu vha tshikhuwani vha ḓivha uri mushumo u ḓa na contract. So ra ri tshi cleana room, I mean room ra ri tshi cleana nga 160 ndo ra tshi cleana room nga 160 dzi flat dza student ri tshi ita laundry service. Laundry ra tshi to changa washing basket ri tshi thoma hanefha kha bo 100 tshi swika na kha bo 200. So then ri tshi kona u wana nyana ku profit na ine nda pfa bo nyana thukunyana daily fee yawe minimum wage sometimes i above. Ra dzi thoma aluwa ra swika ra vhona uri ra tshi kona u wana dzi contract from the real estate agent dza bo thoma uri pa bo tshelede no pfala nyana. Vhagai vho Sylvia zwino ri khou amba? Hey, bo Sylvia ho swika bo Sylvia bambo dzi thoma ndi ri ndi khou dzhena kha building ra ri khou i cleana. Ndi tshi ri khou dzhena kha building ndi ri khou i cleana ke zwi bo Sylvia vha khou bva vho fara zwithu zwo cleana.
Vho Sylvia na musi ri khou cleaner K building Sylvia vha ri vho vula richards yavho vho vula richards yavho vho Sylvia vha mbodziwa na muṅwe vho Sylvia nṋe nda ri hai ngori vho no vula yavho hai zwo luga vho tikho vha vhushelavho zwa bedevho mara kha ri separate na mbudzi thoma zwiṅwe ndo fhedza ndi rengisela cleaning business ngauri ndo mbo dzi ṱangana na muṅwe munna no pfi Robert Kiyosaki musi ndi tshi vho funa zwezwo zwa dzi business hoyu munna wa Robert Kiyosaki a tshi khou sumbedza uri sa ramabindu kha ri khou nyaga u aluwa kha business kha ri na shumesa nga ngomu ha business ni nga si kone u i alusa ngori tshifhinga tsha nda ni khou shumisa itani u shuma nga ngomu so a sumbedza uri business i kone u aluwa iṅwe ni funa u bva kha iyi business ndi ri na vha CEO na thoma humbula uri business i aluswa hani nṋe ndi siho nga ngomu so ndo mbo dzi i namba nda i rengisa ndi khou vhona uri i khou dzhiesa badi tshifhinga nda dzi vula vho dziṅwe dzi business and then dziṅwe dzi business dzo vulwa ndi zwifhio so ndo swika he nda thoma nda vula ine ya u rengisa dzi brevos rolls outside of stones ndi uri ndo vha student he nda ndi tshi kona u vhona uri na tshelede i shumisa hani and kanzhi ndi vhudza dzi student uri university ndi fhethu hune na ita tshelede nnzhi nga maanḓa very simply ngauri houḽa muthu ane a khou ḓa university u vha a khou bva zwishangoni vhaṅwe vha khou bva Venda muṅwe khou bva Eastern Cape nafsa si yambo dzi ri ya mufha stipend a ti ḓivhi uri maḓuvhano ni wana vhugai mara kha tshifhinga tsha a tshi wana vho dzi 3000 dzedzi houḽa muthu a tshi wana iḽa 3000 yo no tsa zwino kha musi vha tshi wana 3000 vha na dzi basari thi vhaṅwe vha tshi wana na dzi basari na dzimini houḽa muthu a tshi wana iḽa 3000 ndi uri na tshi wana a khou renga mahalwa a tshi khou renga zwifhio na zwifhio a tshi khou ita zwifhio nṋe nda tshi kona u wana opportunity hafhaḽa fhethu uri hoyu muthu na income hoyu muthu na mufha service heyi service yanga kha ri i good heyi income anga dzi mpha every single month so nda ri tshi ṱuwa ndi khou rengisa dzi muffins ndi tshi ḓivha uri room mini i wana dzi muffins ndi tshi bva dzi muffins tshi vhudza uri ni dzi shumisa zwifhio zwiṅwe vha ri nṋe ri funesa badi ya dzi party nda ri dzi party ni gai vha ri Melville nda ri okay u luga Melville nda ya nda renga ku Bryce stand nda ima nnḓa nda ndi khou rengisa dzi brevors ndi nda ri tshi kona uri kha student ndi kona u budget uri kha tshiṅwe na tshiṅwe student nda ka wana 350 fhedzi kha student tshiṅwe na tshiṅwe ndi nda zwi timesa nga 20 o student nga maanḓa ndi tshi thoma u vula na zwi business zwiṱuku zwo swika zwe heyi tshelede nda ndi khou i wana ndi tshi kona u invest nda dzi thoma u vula dzi business dzi khulwanevho ndo dzhena kha dzi logistics nda dzi thoma maṱiraka nda renga maṱiraka ndo dzhena kha dzi franchise ndo dzi vula dzi fish and chip co bo Midrand Mall Pretoria Middlestad Mall yo vulwa nga nne nda dovha nda dzi rengisavho ndo dzi dzhena kha dzi publishing nda publisha bugu yanga ndo dzi dzhena kha dzi speaking business consulting business ndo dzhena kha dzi business nnzhi ndo na tsheka miṅwaha yanga na tsheka na dzi business na dzi experience dzine ndavha nadzo a dzi match mara ndo vha muthu ane kha nne u ita zwithu zwa vhubindu ndo pfha uri ndi zwone zwino make sense muthu funa vha productive une avha hone. Okay, and then on the book that you wrote Mr. Bitcoin and you did ngaphala fhasi ina slogan ya tshingona pfi how I became a millionaire at 21 casual hey yo did sign it na ndi khou zwi funa na ndo no fira 21 mara I can still make it eventually zwine zwa vha hone ndi zwo ri ila bugu ndi tshi ṅwala ya yo ṅwalwa vhathu vha khombusa dzi questions uri iṅwi na ni ḓo vha na Noah vhaṅwe vha tshi ri ni ḓo vha na mushonga vhaṅwe vha tshi ri ni ri vhudza ṋne na ya hone mani khe inganga ṋne na vha hone vhaṅwe vha tshi ri hoyu munna ḓo bva hange yavho bishop a worship house kha musi ndi dzi thabelo hedziḽa no zwi itisa hani na so ndo ṅwalela bugu ndi khou ṅwalela bugu uri ndi inspire vhaswa uri hezwi zwithu zwine zwa vha hone fhano shangoni ri songo sedza ra vhona nga ri every African person ufuno vha na struggle ndi uri ndi tshiya ndo dzhena tshikolo angei Stanford University California ndi tshi swika haningei nda vhudzisa vhaḽa vhanna uri oi Mark Zuckerberg ni khou ri o thoma Facebook hanefha university vha ri nda ri ku tshi khou lala hanefha university he o vha khou lala hone vha dzi ntsumbedza kurumu kwa hone ndi tshi swika ḽa kurumu nda ri ku kurumu ndi kurumu kune ra vha na ku UJ ndi tshi sedza internet nda ri vha vhashu internet na vha America vha vha nayo nda ri nayo hanefha University of Johannesburg nda kona u vhona uri zwavhuḓi problem ne ra vha nayo fhano Africa ndi ya uri a ri na leadership ine ya kona u ita uri muthu a humbule zwavhuḓi a hu na leadership ine ya kona u ita uri muswa a kona u dzi vhona uri zwi a konadzea hezwi zwithu vhaswa fhano Afrika Tshipembe vha vha vhathu vha mahalwa vhathu vha mafola not ngauri a huna zwa khwine zwine zwa vha hone ngauri a huna leadership a huna muthu ane vha nga musedza vha ri oyu ono zwi konaho ira ndi dobe vho bugu ya Dagadavho ndi vhona uri Dagada o zwi konisa hani ira ndi pfesesa uri ava vhane vha khou zwi kona vha khou zwi konisa vha khou zwi itisa hani hezwi zwithu
so ndo vha na challenge uri ndi songo ri ndo no bvelela ndo no zwikona ndi fhumule vhanzhi vha ri he vhana Dagada ni ḓo loiwa vhanzhi vha ri he Dagada hezwi zwithu zwine ni khou ṅwala kha bugu a zwi ṅwaliwi ani ofhuluwa a ti fhuluwa nda vhudza muṅwe munna nda ri zwine ndi uri ndi ola muthu ane ndi tshi bvelela ndi funa uri na vhane vha vha around ḓe vha kone u bvelela a huna tshithu tshine muthu anga ri Dagada o vhuya tshi ita a sa tshi post kana a sa vhudze vhaṅwe uri hey na bewe dani zwi ite ndi muthu ane hu na mulo ndi ri kha ri le roṱhe so zwo kona u ntsumedza from a young age uri hey capacity yo leader yo vha hone u bva kale ndo ri ndi tshi swika high school ndi tshi dzhena fhala Hoërskool Litrigati Hoërskool Litrigati vhanzhi vho no ḓivha hanefhaḽa Tshitandani ndi fhethu ha Mavhuru ndo ri ndi tshi swika kha tshiḽa tshikolo nda wana uri huna ho ḓalesa u hofha mavhuru vhathu vhanzhi vha khou tshuwa badi mavhuru ndi ri ndi kona u zwi vhona uri muthu mutswu a tshi khou amba na mukhuwa hafhaḽa Hoërskool Litrigati ni a kona u vhona uri he vhana vhashu ha fhethu na difference mani nda ri ndi tshi swika nda vhudza vhaṅwe nṋe vha navho nda ri afha fhethu why vhaswa vha itshi tshikolo vha si bold hapfi no man vha bold mara ndini khou vhona makhuwa nṋe nda ri hai ha fhethu kha ri thome student Christian fellowship uri ri kone u ḓo pfhesesa nga ipfhi ḽa mudzimu uri ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri mini nga muthu muswa ngori na ndi tshi ḓivha uri ndi ri na wana muswa na mufha the right type of words na mu gudisa zwithu nga nḓila ine a tea u guda ngayo there's nothing that zwi nga vha impossible khayo ḽa muthu vhathu vha ri hai hafha ndi Hoërskool Litrigati ani sokou thoma tshithu ni murema hafha fhethu nṋe nda ri hai nṋe ndi a tshi thoma nṋe zwo uri ndi murema vha ḓo zwi vhona ro no vha phanḓa ndi khou zwi thoma nda mbo dzi wana vhaṅwe vhazana vho a ḓivhaho nda ri a ḓivhaho a ri thome LCM nga break time hafha fhethu ni khou thoma u funza vhana vha tshikolo uri a huna tshi sa konadzei ro ri tshi thoma iḽa LCM ra wana uri iḽa LCM ndi ri break time muṅwe na muṅwe o vha tshi vha haningei ya yo no thoma u ḓalesa na mathicara vha tshi thoma u vhudza uri LCM zwino ndi nyo thomaho nṋe nda ri ndi nṋe ndo thomaho thaidzo i gai hai nda wana uri u vha bold zwi a kona u thusa vhaṅwe vhana uri vha vhe bold hambo dzi ri khou ḓa dzi learner representation dzi prefect so nda ndo swika kha tshikolo nda ndo swika ndi kha grade 11 and hedziḽa dzi prefect nda swika grade 10 dzi prefect tshuzwa muthu kha grade 11 swika mbo ro vho sala miṅwedzi miṱukunyana uri kone u tshuza dzi prefect u tshi ka tshikwa dzi prefect nṋe nda dzi vhudza uri hai nṋe na nṋe kha dzi prefect ndi a tea u vha hone hafha fhethu nda dzi thoma u vhudza vhaṅwe student uri hu khou ḓa campaign ya dzi prefect ni khou votela nṋe hezwi na hezwi na hezwi ndi zwine ndi khou thoma u ita zwone nga ngoho havhaḽa vhathu vha votela nṋe nda mbo dzi dzhena nda vha prefect ndi musi ndi kha dzi vha high school ndi tshi swika hafhaḽa high school nda vhudza muṅwe mungana wanga nda ri hafha fhethu kha Hoërskool Litrigati hu na problem yori vharema a vha na voice vharema vha khou amba ndi uri hu ri tsha dzi assembly hu khou itiwa dzi Afrikaans hu khou rabeliwa nga dzi Afrikaans zwipitshi ndi dzi Afrikaans nṋe ndi khou ri hei vhana vhashu afha fhethu na ri nga dzi ita Afrikaans eḽi shango Afrikaans yone minority language nda ri hai nṋe afha fhethu nṋe ndi a thoma grupu ya vhaambi vhane vha ḓo vhidzwa upfhi dzi debaters na dzi orators hapfi hai a zwiwe hezwo zwithu hafho upfhi itiwa drama ya Afrikaans nṋe nda ri hai nṋe ndi a i thoma hu khou itiwa nga tshikhuwa nda mbo dzi vhidza vho vhaṅwe vhana and vhana vha hone na musi na vhasedzai vha hone afha nnḓa vha khou ita very very well zwo thoma hanefhaḽa ndi vho Faith Makhuvhela ane a vha dokotela namusi hu na Candy Msekene ane a vha loyara namusi ro dzi thoma nawe debate team nṋe nda vha vhudza nda ri hezwi zwo uri makhuwa na mini a zwiwe hezwi zwithu a huna zwine nṋe ra nga si kone u zwi ita afha fhethu a ri thome yashu heyi debate team yo swika he ya kona u wina na Limpopo ndi uri ra thoma u vha provincial debate team ra dzi wana dza provincial colours na musi ndi tshi khou amba debate team ya Hoërskool Litrigati yo ima i kha dzi vha debate team ya vha powerful nga maanḓa yo dzi thoma nga nṋe and ndo dzi thoma vhathu vha tshi khou ri hai hafha nṋe ra vha hone Hoërskool Litrigati zwithu zwi thoma nga makhuwa nṋe nda ri hai a zwiwe hezwi zwithu so ndo kona u vhona uri u leader vhathu ndi zwithu zwine zwa vha kha kuma nṋe zwavhuḓi u leader vhathu zwi ṱoḓa uri muthu a vhe bold zwi ṱoḓa muthu a sa ofhi vhathu zwi ṱoḓa muthu ane u a kona u sedza situation ya shango kana any situation are hafha fhethu ndi khou vhona nga ri nga kona u tshintsha zwithu so politiki yo mbo dzi thoma hanefhaḽa and then back to the million then kha ḓi nyago i ḓivha ti nga si ṱuwa khayo million ndi khou dzi ni vhudzaho hafha kha zwiṱori nṋe ndi nyoro ḓivha uri the fastest way one can make a million ndi ifhio so na nga to advice uri ya no ita million zwino ne ndi khou fha 3 months okay so zwavhuḓi nṋe ndi muthu ane vhuṱali na nḓivho ndi zwithu zwine
ndi believe uri zwavhuḓi mudzimu vho mpha zwone zwithu ngauri nga nḓila nṋe nda humbula ngayo na nḓila nṋe vhathu vhanzhi vha humbula ngayo ndi a kona u vhona difference. Mara number 2 ndi a kona u dovha nda vhona uri ndi muthu ane nda vhala badi bugu, ndi muthu ane nda badi research, nda vhona uri na research itiswa hani. So kha ri dzhene kha heḽi ḽa uri na musi iṅwe na ri in 3 months time ndi khou nyaga u vha ndi na million Dagada ndi zwi itisa hani. Zwine nda nga ndi vhudza zwone na musi ndi zwa uri hu na zwithu zwinzhi zwine AI i khou ita zwone. AI ri vha ri khou amba nga artificial intelligence. Ndi uri artificial intelligence uri ri ṱalutshedza uri vhathetshelesi vha kone u zwi ḓivha, ndi musi no dzhia muhumbulo wa muthu o thanyaho kana u ṱalifhaho na u dzhia la muhumbulo na u dzhenisa ngoma computer. Heiḽa computer ya kona u humbula sa muthu itani o ṱalifhaho, zwi khou pfala musi. Hei artificial intelligence ni a kona i dzhia na i shumisa uri i kone u humbula sa muthu o ṱalifhesaho kha vhathu vhoṱhe vha fhano shangoni. So nṋe ndi nga ri ngori iṅwe zwino ni kha dzi business dza dzi podcast ni khou ita dzi broadcast na dzi mini ndi nga ni vhudza uri thomani ni hafhaḽa kha ChatGPT ndi heyi yo no vhidzwa upfhi ndi yone muhumbulo wa artificial intelligence. Niye ni i vhudza uri ChatGPT nṋe ndo thoma podcast ndi khou nyaga uri podcast yanga i aluwe i swike gai. ChatGPT ḓo thoma nifha dzi suggestions uri thomani ita so, thomani ita so, thomani ita so, thomani ita so. Na dovha na vhudza uri ava vhaṅwe vhaswa vhane vha khou nyaga u thoma dzi podcast ndi nga kona u zwi itisa hani uri equipment ḓe nda vha nayo zwino ndi thoma i hire out ta vhaswa. Yani vhudza uri okay thomani u marketa so, thoma u marketa so. Ndi uri heneyi business yani ya podcast na thoma i alusa. Vhaṅwe vha thoma u wana dzi podcast na thoma u wana vhoramabindu uri vhoramabindu hei business yavho ndi a kona u ita uri i kone u vha accessible to vhaṅwe vhathu uri vhathu vha kone u vha ḓivha, kone u ḓo vha shumisa. Na wana dzi lawyera, na wana dzi consultant, dzi psychologist dza dzi thoma u amba hanefha. Ni tshi fhedza u amba navho na ri okay a ri ite strategy yo marketa na dzhia dziḽa dzi video dzavho ni khou dzi dzhenisa kha dzi AI khou nifha dzi lyrics, dzi caption dziḽa ipfi ḽa Tshivenḓa ḽi khou shavha. Zwa thoma u tshimbila hanefha na thoma u marketa na khou thoma u ita zwithu zwinzhi. Zwine nda nga ita zwone kha position hei ya media ndi nga owner creative process nga AI, nda duplicate heiḽa creative process. Abe AI zwa zwino a ntsha ita tshithu, ni ḓo vhudza computer uri okay na musi ndo dzula na psychologist hafho ku nyaga u alusa practice yawe ndi mu vhudza dzi question ifhio, ndi ita strategy tshifhio i khou nifha tshone ni khou mufha dzi logo i khou nifha yone ni khou ndi uri ndi something very simple then nga kona u zwi dzhia na zwi shumisa practically na vula consulting base yanu na thoma u tshimbila na thoma ita zwithu zwone. Ndi nga ni advise zwezwo kha heneyi business yanu. Zwi amba uri ndi khou i 1 million izi mbudziso dzi khou bva kha ChatGPT. It is weak. Yeah, and then you did mention uri na dzi business dzo yaho ngo fhambana dzine a thi ḓi zwori zwino ndi nga ḓivha nangana dzi no khou run. So when you are running for president there's that thing uri all the businesses that you have dzi tea u vala kana dzi tea u shuma na muvhuso. Are you willing to do that no no vha president? So zwa zwino nṋe ndo no thoma u rengisa nnzhi dzone ndo swika nda kona u vhona uri zwavhuḓi muthu kha ri ana bono kana ana vision u funa u focusa kha vision. So ndo kona u rengisa nnzhi dza hone nda vala nnzhi dza hone nda tsipha vhaṅwe uri ndi kona u focusa kha ni vision ya AriseSA business. Business muthu wa fhiwa ni khou vhona uri u fana no neva vho Sylvia thoma na vho cleaning business fhedzi sia navho nda vhafha yone. Dzi Uber business ndo dzi vula dzi Uber business vhaṅwe madriver nda dzi vhafha dzi goloi nda ri hai zwo luga isani vho phanḓa ndo dzi thoma vho dziṅwe. And then ninge UJ were you ever in the SRC maybe hune ranga ri politiki na hone ya khou thoma u sumbedza uri ya really interested? So UJ a thongo dzhena SRC, UJ nda ndi focus kho vha ramabindu. UJ na ndi focus kho vha ramabindu and zwo nthusa nga maanḓa ngori zwavhuḓi politiki ya fhano Afrika Tshipembe ai ṱoḓi muthu wa politiki. Musi ri tshi ri ndi muthu wa politiki zwavhuḓi a ri thome ri ambe ngeli pfi politician, muthu wa politiki. Muthu wa politiki heli ipfi ḽi amba uri ndi muthu ono kona u vhona problem ine vhathu vha vha nayo. A shumisa maanḓa wa muvhuso kana dzi resources kana tshelede ya muvhuso u solve heneyi problem ine vhathu vha kona u vha nayo. So zwavhuḓi rapolitiki ndi problem solver. So vhathu vhanzhi ḽi ipfi ḽo uri rapolitiki ndi uri ḽi dzhia ra sokou vhona nga rapolitiki ndi muthu ono kona u ita badi phosho kana ndi muthu ono kona u lwa badi kana ndi muthu ono kona u tshina kana u vhidza vhathu uri kha ri ite rally kana mini. And zwono ri lead uri vho rapolitiki ne vha vha hone ni tshi dzula fhasi navho ni tshi vhudza uri na vhone vho no ita ni vhutshiloni tshine vha kona u sumbedza muṅwe muthu ni wana uri hoyu muthu zwavhuḓi tshiloni yawe tshoṱhe ni a tshi ḓivha ndi u imbelela
ndi u vhidza crowd kana ndi u ṋea vhathu zwikipa huna nena mḓivha ano zwi ita ndi tshi vho vhudzisa vhori zwino vhone vhorapolotiki mishumo i ḓo bva gai vha sokou ri mishumo i ḓo bva ṱaḓulu ndi vhorapolotiki avho vho no sokou imba na mini na mini so zwo vha important zwori ri kone u pfhesesa uri eḽi ipfhi ḽo no pfhi politician ḽi pfhi mini zwa the definition yalo ndi mini. Rapolotiki ndi muthu o no kona u vhona dzi problem dzine society ya vha nayo a kona u wana solution. Nṋe ndo ri ndi tshi sedza fhano Afrika Tshipembe nda vhona uri problem ine ra vha nayo zwavhuḓi ḓa fhethu ndi uri a huna ikonomi ine ya kona u fha vhathu mishumo na u kona ita uri vhathu vha kone u vha na tshelede. Nṋe ndi believer kha uri vhathu vha funa u vha na tshelede. Ezwo ndi zwithu zwine a ti zwi shavhi a ti zwi ofhi a ti zwi ambeli fhasi. Ndi believe uri Afrika Tshipembe ri funa u vha na tshelede. Hafhaḽa kha Bivhili ndi ḓo yamba nga tshikhuwa vese yone kha John iri I wish above all things that you may prosper even as your soul prospers. Ndi mudzimu hafha tshi khou amba uri ndi khou ṱoḓa uri ni prospere. And ndo ri ndi tshi sedza fhano South Africa nda vhona uri the biggest issues that we've got ndi poverty. Huna vhathu vhane vha sokou tenda uri zwithu zwi tea u vha nga ino nḓila. Huna vhathu vhane vho bebiwa vha sokou tenda uri hey ro bebelwa u shengela ndi uri ndi muswa a tshi khou senda CV a tshi khou sokou uri hey hai dzi a vhuya mani ndi uri muthu funa u senda CV 700 times before a tshi wana mushumo. A khou zwi ḓivha uri hangei America musi vha kha dzi vha university vha vha khou rejecta mishumo ndi uri vha kha dzi vha university ndi uri dziṅwe dzi company vha khou sokou uri hey iṅwe ḓani shumi na riṋe vha hey nṋe ndi khou i ṱoḓa nṋe ndi khou ṱoḓa hey ntonga hey mara vha fhano Afrika Tshipembe vhaswa ndi uri ndi uri ndi dzi phuli ndi uri muṅwe na muṅwe a muswa ndi uri u funa u sokou dzula a tshi khou gwa mahalwa kana a tshi khou daya mafola kana a tshi khou ita zwithu zwine a zwi pfhali. And zwine zwa vha hone ndi zwa uri hafha fhethu khou shotha leadership ine ya ḓo ḓa na vision ine ya ḓo ḓa ya ri vhaswa kha ri unite under vision. Zwa kale zwo uri muthu a muswa ndi uri u sokou ḓa ḽi comrade ḽi swika ngei Venda ḽi sokou ri vhathu kana ḓani noṱhe hafha ndi khou ḓifha zwikipa ndi khou dzhena miḓini ndi khou vhudza vhakegulu kha vha votele heneyi ri a ḓi amba nga madzina hafha ndi podcast ri a ḓi amba uri ya sokou votela ANC ḓani ri ṱuwe roṱhe ḓani vhatukana ndi uri vhatukana vha sokou fhiwa mahalo hapfi ni sokou vhudza muṅwe na muṅwe mukegulu uri ndi ene ya Mandela. Hezwiḽa zwithu ndo no zwi vhona zwi khou itiwa. Ndi hanefha ndi muthu ane ndo aluwa haningei Matshavha awe vhathu nda aluwa navho ndi tshi checka situation uri zwavhuḓi hafha fhethu khou ita ni kha politiki ndi a kona u vhona uri politiki yashu a i tshena dzi problem solver. A i tshena vhathu vhane ndi uri muthu wane a tshi humbula zwine a vha khou humbula zwone a zwi pfhali no pfhala. Ndo ri ndi tshiṅwe tshifhinga ndi khou dzula fhasi ndo amba uri ndo advisa mupresident Vho Ramaphosa ri tshi khou vha advisa ndo dzi vha advisa na vho Tshilidzi Marwale vha University of Johannesburg na dziṅwe dzi advisor ravho. Ndo ri ndo dzula fhasi navho ri tshi khou amba dzi solution ndo ro vho dzula nne ho dzula vho Tshilidzi Marwale vha University of Johannesburg ho dzula CEO wa Vodacom ho dzula CEO wa MTN na vhaṅwevho vha dzi Microsoft na mini ri tshi khou amba dzi solution ri tshi cheka uri edzi solution ine ri khou dzi amba ava vhorapolitiki ine vha vha hone ri tshi vha fhe dzi solution vha ḓo zwi pfhesesa na. Ndi uri musi ri tshi khou amba zwithu zwo no nga uri data price i funa u tsa ndi uri vhaswa vha funa u vha na internet ngori mishumo ya gai i kha internet mishumo ndi ya technology. Ndi uri na wana uri vhathu ane ni khou amba navho a si muthu ane a nga zwi pfhesesa hezwi zwithu. Ndi muthu ane kha ene u sokou pfhesesa uri politiki ndi u wana vhathu na amba navho na vhagalitsha na vhafha vho miroho na vhafha vho dzi tshelede na vhafha vho na zwikipa na minari kha vha yo vouta zwo fhela. Ndi uri hoyo muthu politiki kha yeye ndi bada. Politiki kha yeye ndi uri a uvhe na dzi toilet. Politiki kha yeye ndi uri kha uvhe ndi uri ni tshi dzula fhasi na ine ya kona u pfhesesa uri a una u vhonetshela phanḓa. And zwine zwa vha hone ndi zwa uri ri kha fourth industrial revolution zwino mishumo i khou waniwa kha buḓo ḽa dzi technology. So ro ri nṋe tshi dzula fhasi tshi sedza ra wana uri ri khou tea u wanela muthu ane a vha na vision muthu muswa ane a si muthu ane na nga ri ndi comrade a si muthu ane na nga ri hoyu muthu zwavhuḓi u bva kha dzi political party ndi muthu ane a vha ramabindu. Why? Ngori muthu ane a vha ramabindu ndi uri ni ramabindu you problem solve every day. An entrepreneur ndi muthu ane you have to continually think of solutions.
kutoda muthu ane u ṱoḓa na dzi solutions dzine dza kona u change situation. Solutions dzine dza kona u make sure uri prosperity i kona u ḓa vhathuni, mishumo i kona u ḓa vhathuni, zwithu zwi kona u change kha government ya riṋe. So ro ri tshi sedza zwavhuḓi ndi tshi thoma ndo ndi khou nyaga u supporta vhaswa uri kha u takwe vhaṅwe vhaswa ngori nṋe ndi ise phanḓa na ita zwa mabindu kha ri dzi wane vho vhaṅwe vhaswa vha takuwe. Nda ri tshi sedza ndi tshi khou ṱoḓa uri vhaswa a ri thome vho u dzhenela kha politiki. Ndi tshi sedza kha vhaswa ndi tshi swika kha nevhaḽa vhaswa nda vhona uri havha vhaswa vho no sheliwa hola muya wori kha ri wane vhathu ri vha galatshe ri vha fhe zwikipa ri ṱavhanyani yo vote ṱavhanyani ita so ri vha fhe na 350 ri fhe na ri tshi amba dzi ideas havhaḽa vhathu a vha tshi kona u zwi pfhe zwiḽo zwithu. Nda wana uri hafha fhethu ndi nga continue sa ramabindu ndi na dzi business dzanga ndi khou tshila no vhutshilo ndi khou vhutshila mara zwine tsha vha hone ndi tsha uri muthu wa kona u tsheka uri zwavhuḓi ndi khou continue so tshitshavha na shango ḽi tshi khou ngwandamela ndi vha ndi tshi khou itani. Ndi afho leadership ndi tshi sedza ndi tshi ri no man muthu tshiṅwe tshifhinga wa kona u tsheka uri fhano shango ni mudzimu hone ende huna vhathu vhane mudzimu a dzi vha khetha uri kha vha ḓe vha vhe hone vhane vha ḓo kona u thusa tshishaka. Ri tshi sheka vhathu vho no nga vho Nelson Mandela. Vho Nelson Mandela ndi muthu vha ita tshithu tshavho tshe mudzimu vha ṋeta tshone fhano South Africa vha tshi fulfilla uri vho Nelson Mandela vha vuwe vha ḓe vha kona u tshentsha ikonomi a si zwavho. Nṋe muṋe ndi tshi tsheka nda kona u vhona uri hei ndivho ine ndavha nayo zwithu zwinzhi zwine ndavha nayo mihumbulo ine ndavha nayo experience ine ndavha nayo lune nda kona u dzi wana uri at the age of 26 ndi a kona u dzula fhasi with the best professors in the world. Nda amba dzi solution dza mashango nda dzi invitiwa nga mivhuso minzhi uri ndi ambe dzi solution. Nda tsheka uri ndivho ine ndavha nayo uri ndi u thusa vhathu ndi khou ita ni ngayo. Nda kona u tsheka uri a huna muṅwe ndi nga si kona u sedza vhaṅwe vhaswa ngenda nṋe muṋe ndi funa u takuwa. Ndi hanefho nṋe ḽi dzina ḽo pfhi Arise ḽa bva hone ngori Arise thi ndi u takuwa. Nda ndi khou tsheka uri no man nda sa takuwe a huna muṅwe nṋe ndi nga mu sedza nṋe nga takuwe ndi takuwe. Ndi hanefho ra thoma hone ndi tshi takuwa ndi khou dzi vhudza vhona vhaṅwe vhaswa uri hei vhana a ri takuwa hafha fhethu ra sa takuwa ha vhakala vha ḓo ri dzhenisa hune ra tshi sedza murahu ra ri a fhethu vha khou iteani na. So ro dzi thoma hanefho. And then ni tshi amba uri no decide uri ri khou takuwa obviously hu nyagea dzi funding dza dzi politiki dzo ra dzi tshi thoma dzi political party so to say. So the biggest question muṅwe na muṅwe a vha nayo which if una party ntswa yo ḓaho it's who is funding these people. So zwine zwa vha hone ndi zwa uri nṋe sa ramabindu ndo dzi ita vho tshelede sa ramabindu. So ndo dzhia tshelede yanga nda dzi thoma. Not uri ndi na tshelede nnzhi ya shango ḽoṱhe no. Ndo dzi vhona uri zwezwi zwine nda vha nazwo ndi a kona u thoma ngazwo. Ndi tshi khou ya phanḓa vhane vha ḓo zwi vhona vha dzi vhona uri muthu ka waya ni khou takuwa vho a ri dzi mu support vho vha ḓo ḓisa vho masheleni ra dzi thoma havho. Ro ri tshi cheka ra vhona uri zwine zwa vha hone ndi zwa uri if tshishaka o shango ḽa nga kona u takuwa a si muthu muthihi ane a nga benefita. Ri benefita roṱhe i vha ripple effect ikonomi ya aluwa mishumo yo vha hone zwithu zwinzhi zwi a kona u shanduka. So ro dzi dzhene ḽipi uri a ri thome ndi ri tshi thoma ndi tshi amba na vhaṅwe na muṅwe ri Dagada ri na iṅwe ri khou thoma na vhaṅwe vha dzi founa vho ndi ri zwi livhuwa nga maanḓa vha dzi founa vha ri Dagada ri vhona zwe na thoma ri khou zwi pfhesesa hezwi zwithu zwi needed na ri ḓe ri khou ni support. So vhathu vha khou dzi ḓa vha khou dzi ri support havho. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri political party i nida tshelede nnzhi. So dzi donation ri khou dzi ṱoḓa dzi donation ri khou dzi humbela ri khou dzi tshimbila vho ri tshi humbela dzi donation uri vhathu kha ri ite something ri support mushumo wa political party. Tshine tsha vha hone ndi tsha uri a ri navho dzi funders a ri navho vhathu vhane vha khou ri fundaho ende zwine zwa vha hone ndi zwa uri zwavhuḓi na wana uri tshithu tshi khou thoma na wana uri hu na tshelede nnzhi nga maanḓa tshi khou dzi thoma ni ḓivha uri tshi captured. Ngauri iṅwe na dzi thoma vho podcast vho yanu ndi khou amba uri vhane vha khou dzi vuiwaho from beginning u swikela zwino kha vhe vho no thoma vhoni na studio no thoma vhoni na dzi camera crew vha ḓo dzi manga uri muthu kana dzi idea na dzi question na khou vhusa dzone ha captured uyu muthu na. Zwino ri tshi thoma tshithu ri khou dzi thoma vho nga zwezwi zwiṱuku ne ra vha nazwo ri a kona u tshi alusa together. Zwa vha zwithu zwine riṋe vhaṋe dzi voice dza tshi ḓo kona u pfhala. Ro tshiwa nga maanḓa uri ri songo thoma tshithu ra soko ri yebo kha makhuwa ri makhuwa ri kombela tshelede na mini ngori makhuwa ḽa ndi yone na ḓo dovha vhuya matshelo ari hezwi na hezwi ni songo ita hezwi na hezwi litshani hezwi na hezwi nduri ndi hafho nṋe na kona u sedza uri vho Ramaphosa zwine vha vha hone na musi hu na zwithu zwinzhi zwine a vha tsha kona u zwi ita ngori vho ri vha tshi thoma campaign yavho vha dzi dzhia dzi bilioni dza dzi khou bva gai kha makhuwa vha tshi amba hezwi na hezwi ala makhuwa ri iḽa bilioni ri ṋea yone vha tshi ri ba
ni songo hangwa dzila dzi bilioni so nne ro make sure ro no neta vhanna vashu uri fhano Afrika Tshipembe hoṱhe hune ra vha hone ri soko wana uri ndi makhuwa ane a khou vhusa nne a beri nne zwithu zwo ri thoma ri kha dzi vha Hoërskool Litrigat hangi ndi uri ndi tshi vuwa matshelo nda ri nahone ḽi dzina ḽo ri Hoërskool Litrigat wa ḽi sa tshentshiwi tshikolo itshi zwa vhidzwa zwithu ngori vho ḓalesa marema ndi uri ni tshi wana dzi anthem dza tshikolo ri khou imba ka tshivhuru ndi uri u sa kona u amba tshivhuru u khou dzi vhudza uri vhana vhashu na avha fhethu pfwa tsha mavhuru fhedzi ndi uri ni tshi wana vhatukana vha vharema muṅwe na muṅwe a khou sokou losha mavhuru nne nda ri hai nne nda ndi sa tendi ndi tshi ri hai nne zwithu hai nne a zwi itiwe zwi zwithu ndo swika na ka point mavhuru nda ndi tshi tou amba meeting ra ri na prefect meeting ri na prefect meeting ya tshi vhidzwa pfhi LEC Learners Executive Council dzi RCL na dzi mini na dzi mini ho vhona culture yori LEC hu ambiwa nga tshivhuru hange training ya hone ndi uri ni tshi ya LEC camp itwa nga tshivhuru nṋe nda vhudza muṅwe teacher nda nṋe ngori nṋe ndo no swika hafha tshivhuru si khou amba uri tshi a stopa zwino ri amba tshikhuwa vha tshi ḓo amba vha tshi ri ri ḓo tshentsha vho amba tshivhuru ngori hu na hoyu a sa ambi mini tshivhuru nda ndi tshi amba uri no hezwi zwithu zwo ri ri vhuswe forever nga makhuwa a ri nga si pfesesane nazwo and not uri ndi khou ḓa nga muya wa malima na mini no ndi khou ḓa nga muya uri fhano Afrika Tshipembe ri tshi tsheka zwavhuḓi majority ndi vhathu vhatswu mara tshi tsheka uri tshelede i gai a yo kha vhathu vhatswu na namusi ndi uri hune kha ine ruling party ine ra vha hone a ri ambe ni ANC hu na zwithu zwine vhathu vha sa zwi ḓivhe ANC zwa zwino funding ya hone i khou fundiwa nga ḽivhuru ḽo no bva Russia ndi ḽifhio ḽe ḽivhuru ḽivhuru ḽa hone hai vhathu vha ḓo dzi ḽi research vha ḽi wana zwi hone zwithu dzi information dzone ha ku tou rwa dzina riṋe ri ḓi ita research yashu hai riṋe thiri zwino ri vha ri khou shavha vhori marussia a nga si ri vhulaye na ri tshi vho amba vho zwiphiri zwone a vha tsha ḓa fhano vha ḓo fariwa no ḽivhuru ḽa hone ḽi a ḓa badi fhano ḽivhuru heḽi ḽo fha magala a ANC tshelede yo ṅwaliwaho ndi 15 million vhathu vha nga dzi research hanefha vha ḓo i wana ndi ri buguni ndi khou amba ndi ri buguni heḽi ḽivhuru na tsheka ndi ḽivhuru ḽine ḽi khou ouna manganese mine dzoṱhe dza fhano South Africa heḽi ḽivhuru ḽi sokou dzhia manganese ḽa hwala ḽa ṱuwisa ḽa dzhia manganese ḽa hwala ḽa ṱuwisa now manganese i itani manganese ndi product ine i a kona u ita dzi manufacturing nnzhi dza dzi technology kha zwithu zwinzhi zwa fhano shangoni kha dzi battery dzine ra vha ri khou shumisa kha dzi phone na dzi mini hu na heyi component ino vhidzwa pfhi manganese riṋe ri tshi vhusa ri tshi tsheka uri avha vhanna vha ANC na vha tenda uri manganese soko hwaliwavho isiwe vho China i khou itani i khou ita mishumo for vhana vha China riṋe vhana vha fhano Afrika Tshipembe mishumo i sina why vha tshi khou tenda ezwi zwithu na ni tshi vhudzisa vha ri hei tshelede yo ri yo fha vhathu zwikipa zwa ANC i khou bva kha ene ḽikhuwa ḽa gai ḽa haningei zwino nṋe ndi muthu ane na kale nda ndi sa tendi uri ri nga fhiriwavho nga makhuwa ene namusi ndi feel uri vhorapolitiki vhane vha vha hone kha ri vha tshi khou tenda uri vha khou fhiriwa nga makhuwa zwo lugaha kha vha tende riṋe ri khou feel uri hai riṋe ri nga si fhiriwe nga makhuwa ndi khou amba uri ono nga nṋe dzi technology a huna na mukhuwa ane nga mu shumba fhano South Africa na ri hoyu u fhira Dagada tshi ḓa kha blockchain technology vhanzhi ndo vha gudisa ndi uri vhanzhi vha tshi tou swika vha ri navho dzi ABSA navho dzi Investec vha tshi tou ri hoyu tshi ḓa kha blockchain technology ri vhidza ene ndi uri na tsheko ndi ndo amba gai hunzhi ndi uri ni tshi dzhena ni soko wana dzi CEO dzi khou ri hei nthu yani ya blockchain technology ri khou i pfesesa Dagada ḓa ni ambe hafha fhethu ngauri ndo dzi vhudza uri ndi nga si fhiriwe nga mukhuwa zwino ndi tshi sedza ri khou sedza uri havho rapolitiki vhashu and not only ba ANC ndi ri tshi swika kha nafhala kha EFF ndi nene honoyi Julius ndi makhuwa ma mafola vho khou rengisa mafola illegally vho khou dovha mufanda futhi ku tsheka uri nonoyu unga khou vhuswa nga makhuwa so zwine zwa vhona ndi zwa uri havha vhakala ndi tshi vha tsheka zwavhuḓi ndi tshi vha analyze zwavhuḓi ndi a kona u vhona uri havha ndi navho vhula apartheid ni songo anga uri ndi heiḽa system ya i tshi kona u ni gudisa ndi uri apartheid ndi system ineyi kha ri u tshi pfi Saṱhane u na murathu kana mukoma naye kha vhidzo pfi apartheid ngori apartheid ya tshi ni gudisa uri mukhuwa ndi ene mushonga ndi uri ya tshi ni gudisa uri hu sina mukhuwa a huna tshine nga tshi ita ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine murema a ṱoḓa u tshi ita u funa u vhidza nnyi mukhuwa u funa ya consulta gai kha mukhuwa ha magalayi heiḽa mentality ya hone i kha dzi vha entrenched muhumbuloni ri tshi sedza hanefha kha ANC ndi tshi tsheka uri avha vhanna
ndi khou amba uri vho no swika fhethu hune vha kona u tshintsha zwithu mara vha khou balelwa u tshintsha zwithu vha kha dzi humela hanefhaḽa kha makhuwa vha ya humbela dzi donation ndi makhuwa ndi uri zwavhuḓi iḽa ANC literally house then khou i vhona ni songo vhuya na ita mistake ndi makhuwa ane a khou donate hafhaḽa fhethu ni tshi checka list ndi makhuwa ane a khou donate EFF ndi makhuwa ane a khou donate ava vhana ni khou vhona nga ri vha nga dovha vha zwi kona kha ri vhathu vhane vha ṋeaho dzi tshelede hu vhone makhuwa vha nga dovha vha vhuya vha ri vha rema takuwani vho dzhia dzi tshelede dza makhuwa a vha tshi zwi kona hezwi zwithu ende riṋe zwine vhathu vha dzulela uri vhudza zwone ndi zwori ei Dagada ni tshi khou amba so iṅwe tshelede ni khou ri ni ḓo i wana gai ngori roṱhe ri dzi i wana haningei kha makhuwa vho no mbudza zwithu zwori Dagada ni songo khou amba makhuwa ngei nḓila ngori na ri ḓe ri dzi donation ri dzi wana haningei nṋe nda ri hai no nṋe ri ḓo swika hone hezwi zwithu so hada mukhuwa zwino a ri k 15 billion ya rise mukhuwa u khou ita ri khou muwana hai no a ri pfesane a ḓawe mukhuwane ri khou ri kaya ri khou ri kha ri ni khou donate u fana na vhona vhaṅwe okay a huna zwori ndi ḓo na control afha fhethu ngori tshine tsha vha hone tshine nṋe ri khou imela tshone ndi tsho uri murema kha takuwe murema kha takuwe ndi uri dzina ḽo pfhi arise ndi dzina ḽine ḽa vha powerful nga maanḓa ngori ḽi khou ri force uri ri ite action mani uri a u vhe na action kha ri vhone vho vharema vha tshi khou takuwa ni a ḓivha muṅwe munna o amba tshiṅwe tshi statement kha Instagram ndi munna ane a ḓivhea nga maanḓa kha Instagram ono pfhi Londani Londani o posta tshiṅwe tshithu tshe tsha nkwama nga maanḓa a ri u bva tshe Ramaphosa a dzhenai ndi ro vha khou amba zwithu zwa construction a tshi khou sumbedza uri the amount of millionaires dza vhathu vhatswi dzo no thoma u fhungudzea ndi tshi yo checka ngei kha makhuwa the amount of millionaires na dzi billionaires dza makhuwa dzi khou engedzea ndi uri ni tshi zwi sedza zwithu ni vha ni khou vhona uri oyu muthu o dzhenaho ane a khou vhusa u believe kha mini u believe kha mini vhangana vhawe ndi vhafhio vhathu ane a dzula navho ndi vhafhio ni a kona u zwi vhona uri oyu munna kuhumbulele kwawe ndi kho uri mukhwa ndi ene mushonga ende hezwi zwithu ndi zwone zwine zwi khou ri muvela muraho ngori ni a kona u tsheka uri vhathu vhatswi ri khou balelwa u bvela ndi uri industry khou balelwa u itea zwithu zwinzhi zwi khou balelwa u itea ngori vhathu vhanzhi vha kha zwi khou vhonela muraho ngori mihumbulo a iho ende vhaṅwe vha hone ri tshi ya huṅwe a ti kona u vha solavho zwavhuḓi ngori ha vhathu ndi vhorapolitiki vhaṋeyi vha ḓivha u tou itoya fhedzi no strike ndi vhathu vhe vha khou strikela apartheid mara vha vha khou strikelani uri nṋe na iṅwe ri kone ya gai dzi yunivesithi zwino zwe vha vha khou strikela zwone zwo no fhela riṋe ri no vhuya vho dzi yunivesithi a ri tsha kona u ḓo ita tshithu ngori ri tshi vho ṱoḓo ita tshithu vho na vhone vha vho ri hai no irani riṋe ri thome ri ile vhe vho Dagadani kha dzi vha vhaṱuku mani ni ḓo ḽa nga vhuya ri muvhuso ndi u ḽa kana muvhuso ndi u solve problem ndi solve problem so zwine vha khou amba zwone vha tshi khou ri a ri thome relay a zwi tsha pfala ende vhanzhi vha hone vha tshi khou ri kha ri thome relay vha khou hanga uri vho khou ḽa ndi uri ha salo tshina na tshithu tshithihi tshine na vhana vhavho a vha tsha kona u ita tshithu fhano Afrika Tshipembe a si secret uri vhana vha vhorapolitiki vha fhano Afrika Tshipembe vhoṱhe vha hone zwikolo vha dzhena zwa nṱha no ya ne vha tshiduloni vhana vhawe vho dzhena zwikolo zwa nṱha zwino iṅwe ni dzi vhudzise vho uri ava vhana vha tshi khou dzhena zwikolo zwa nnḓa vha tshi khou ita zwithu zwa nnḓa zwi khou amba uri afha hune iṅwe ni khou vhusa hone hu funa u dzhena vhannyi ndi khou amba a ri dzhene kha ḽa tshikolo ne hu funa u dzhena vhannyi afha fhethu kha ri vhana vhano vha tshi khou dzhena zwa nnḓa ende not zwa nnḓa a ti khou amba zwa fhano Joburg ndi khou amba zwa vho America zwa vho China vhana vha vhorapolitiki fhano Afrika Tshipembe ndi ri vha dzhena zwikolo zwa haningei nnḓa afha zwa fhano Afrika Tshipembe zwi khou amba uri hei education ine i khou funziwa hafha a si yone okay ri sathu dzhena kha South Africa yene ine si whole a ri thome ri fhedzise ḽa arise ti uri now there's arise ni khou amba uri ndi vhathu vhaswa na mini obviously ha tou pfi vhakegulu we know uri vha ḓo vhombula zwikipa na mundende on all that like how are you gonna convince vhathu vha vhakegulu kana vhahulwane uri vha khou vha votela AriseSA nga maanḓa vho feri ḓo ri khou lidwa nga mutukana muṱuku zwithu zwo raliho so hey o convince vhathu ndi zwithu zwine zwi a konḓa nga maanḓa even if Africa mu dzhiela basa vhaṅwe vha ḓo ḓi vota nyanavho Africa vote ANC so how are you going to convince such people so zwine ri khou wana zwone and i question ni khou ibudza ndi ya vhuḓi nga maanḓa ndo ri ndi khou amba na vhakegulu ndi tshi khou vhudza vhakegulu zwino vhakegulu nṋe ri khou thoma hafha fhethu vhakegulu vha ri mini havhaḽa vhakegulu vha ri hei ṅwananga riṋe ho ima ndila ndi kale ri khou mu voutela ende riṋe sa vhathu vha aluwa ri a kona u vhona u fhirisa vheiwe uri afha fhethu khou iteani ra ri hone hange apartheid ka dzi vha hone na namusi ri kha dzi vha hone ri a kona u vhona musi muthu a tshi khou zwi kona
na musi muthu zwi tshi khou mubalela ri a kona u zwi vhona, ri a kona u tsheka uri maḓi nda humbula zwavhuḓi hange murahu dzi kholera edzi dzine vhathu vha khou fa ngadzo nga maḓi a muvhuso wa zwino ṱhanzi siho. Vha a kona u humbula uri dzi bada kale zwa zwi tshi nga zwi khwine nyana, ndi khou amba uri muthu o dzhia muvhuso u funa u ita uri u vhe mini, u vhe khwine. Vha vha kona u zwi vhona vhathu uri hayi man, muḓulu wanga he nṋe ndavha ndi khou rengisa vho maafukada boy ndi tshi khou ri boye kha ye tshikoloni uri a vhudzi vhuye boy a shume vho uri a vhuye na something. Vhakegulu vha kona u zwi vhona uri oyu muḓulu khou dovha vhuya ri mukegulu ya mundende nṋe ndi khou humbela ngori mishumo a huna, ikonomi ya vho Ramaphosa a ina mishumo. Vha vha kona u zwi vhona uri hayi man zwithu a zwi tsha ya hone hafha fhethu. Ndi vhone vhane vha khou ri zwino zwithu zwi si tsha ya hone vhaswa vha sa takuwi ngori ku zwi vhonavho uri a zwi tsha ya hone zwithu zwine zwa zwi khou ya hone. A ri wane vho vhaṅwe vhaswa vho vha takuwe ngori vha vho zwi pfesesa uri na vhone boyi sa mukegulu a vha tsha zwi kona vho fana zwa kale. Vha mangalo avha vhakegulu vho dzulaho phalamendeni mihumbulo miswa ine Dagada khou amba yone vha i kona na nne ndi tshi khou balelwa u vula WhatsApp yanga nda tshentsha tshiṱori tshanga hafha. Avha vhakegulu vha vho 18 na vho 17 mini hafha parliament vha khou zwi konisa henezwi zwithu na difference yavho na nne ndi mini. So vhakegulu ndi vhone vhane vha khou ri a ri wane vhathu vhaswa. Vhakegulu vha khou ri Dagada vheiwe vhaswa ini tshi takutshedzai takutshedzani nga tsha vheiwe. Riṋe ri tshuwa u vothela makhuwa ndi zwone vhakegulu khou vhudza zwone. Kore Dagada ni soko ri ḓisela vho makhuwa riṋe ri tshuwa makhuwa ngori makhuwa o vhuya ri shengedza nge kale a ri tsha kona u tou vha themba vho zwavhuḓi lini. Zwino vha khou vothela ANC because vha khou fha makhuwa. Zwino vha khou ri hey riṋe Dagada ri khou vha makhuwa mane so ri soko isaini kha ini ya Mandela. A ri oyu muthu kana Malema ri munyela ngori ha na ṱhonifho. Ndi zwone zwe vhakegulu vha mbudza zwone. Vha ri Dagada iṅwe ni tshi dzhena nge fhethu i vha na ṱhonifho. Nduri zwine ni khou amba ambani point ya no ri pfho uri ni khou amba ifhio ni siko semana kana ni siko amba muṅwe muthu nga iṅwe nḓila lini ni tshi khou tou amba vho uri point ndi ifhio zwine ni khou nyaga u ita zwone ndi zwifhio ri ḓo zwi ni pfhesesavho. Vhakegulu vha ri ralo lindela vheiwe ralo lindela vho ri dzi takwa vhathu vhane ra vha ḓivha vho rari hey havha ndi vhaḓulu vhashu ndi vhana vhashu ro vha alusa vha pfhesesa vha na ṱhonifho vha zwi ḓivhe zwithu vha ralo lindela vheiwe. Vhathu vha amba vha ri vhakegulu vha tshi amba na nṋe vha ri ro zwi ḓivha uri Goliath o kundiwa nga Dafita. Ndi vhakegulu vha tshi khou ri laye vha ri Goliath he o vha a khou sema lushaka lwa Israeli ha ngo kundiwa nga muthu mualuwa lini o dzi kundiwa nga Dafita. Dafita o vha mutukana o vha muṱhannga ane o vha muṱhannga ane vha kona u zwi vhona uri ndi muṱhannga ane vha na difference ndi muṱhannga ane o dzhena tshikolo zwa nḓivho zwi hone zwithu u na dzi track record dzine vhathu vha mu ḓivhela dzone uri o vhuya ita hezwi zwa ita o vhuya ita hezwi ita o vhuya ita so vha kona u mu ḓivhela zwiṅwe zwithu vha ri lindela Dafita wa rini. So vhakegulu vha tshi ri iṅwi Mpho musi ri tshi khou ni rabelela hafha musi ri tshi khou ni vhea zwanḓa ri khou ri yanu vha Dafita Goliath wa fhano Afrika Tshipembe u kha dzi vha hone hoyu muvhuso wa kale no khou pfhi wa tshi shengedza vhathu vhatswi na musi ri kha dzi dovha ra vhona uri vhathu vhatswi vha khou dovha vha shengela futhi iṅwe yanu vha vho Dafita washu. And then uri ne ri kona u correct hezwi zwoṱhe zwine zwo itea murahu zwi tshinyalaho I feel like it's best we know uri ndi ifhio president ine ya khou ita zwisi zwavhuḓi na ifhio ya khou ita zwavhuḓi. So kha dzine dzo no vha hone u bva tshe vho Mandela u swika zwino kha vho Ramaphosa who would you say was the best president ine South Africa yo no vha na at least? Hey ni khombe khonani irani ndilive nge ndila ndi khou nyaga phindulo ni khombe khonani irani nṋe ndi ri ndi vho Mandela. Ari gumenefo songo ṱalutshedza uri why. Okay zwo hayi ndi khou tenda mulayo. And then zwino ri khou dzhena kha South Africa you did mention uri fhano a huna mishumo na mini dzi pfunzo dza hone so why did you opt uri ini ndo dzula fhano because I'm sure you are capable u ya America na dzula na tshila vhutshilo havhuḓi une na mulalo ni sina u pfhi hey ni nga ḓi ri no sokou dzula fha hapfhi a u tshena mavhone so why not decide uri dzula fhano na ri ndi ḓo thoma zwanga nda ḓisa solution orali instead of u ya ngei seli. So nṋe nda ndi seli nda ndi nyoko nda ndo vhidziwa nga ḽiṅwe ḽikampani ḽa ḽiṅwe ḽi billion ya ngeo no ḓo ri nga ḽiṅwe ḽivhuru hayi ḽi kampani heḽi ḽi kampani ḽi khou ri Dagada ri khou nyaga uri iṅwe ni ite system ine ya ḓo kona u thusa uri musi muthu wa Zimbabwe a tshi hola tshelede fhano South Africa no vhupeni vha hone a kona u rumela vhusheleni hayani hangei ndi uri vha ri khou nyaga uri ni ite payment system ine ya ḓo vha interoperability kana ine ya ḓo kona u linka Africa
uri Africa Tshipembe muthu wa Ghana a tshi rumela tshelede Nigeria kana a tshi rumela tshelede South Africa i kone u swika, kana wa hanefha Mozambique a tshi rumela tshelede Botswana i kone u swika. Vha ri khou nyaga uri nṋe ri join hafha, ndi ri vha vha khou i vhidza project uri vha khou ri ndi project yo kona u ita uri ri kone u vha na financial inclusion, uri muṅwe na muṅwe ka kona u vha na mini na u kona u participate nga dzi wallet dzawe, ndi blockchain technology project. Ndari ndi sathu i thoma Vho Ramaphosa vha mbidza muraho vha ri khou ṱoḓa vhathu vho no nga vheiwe vhane vha vha na muhumbulo, ndi ni ri thuse uri ḓe ri ite Fourth Industrial Revolution Commission. Ni sathu continue no yona ri no dzana wa Ramaphosa so vha tshi khou amba uri ni ḓe ni advice na vha advice uri mukala a vha to tenda tshifhinga tsho fhela. Because I feel like ni advice ne vha nga vha khou i ṱoḓa zwino ine vha khou i vhudziwa. Zwine zwa vha hone kha tshila tshidulo ndi ambe ngone. Tshila tshidulo tshine vha vho dzula kha tsho tshi ṱoḓa muthu a sina zwithu zwine zwa ḓo mukanganyedza a tshi swika haningei tshiduloni. Mukala Vho Ramaphosa na sedza zwavhuḓi ndi muthu ane hu tshi khou negotiate South Africa ntswa, business nnzhi dza makhuwa bombo dzi ṋeiwa dzi shares Afrika vha ḓi riteni ri join navho. Mimaini minzhi ya makhuwa bombo dzi vhidzwa upfi kha vha ḓe dzi BEE kha vha ḓe vha dzhenisiwe. Vho vha muthu ane ono vha tied already to tshelede dza mini dza makhuwa. A zwo ngo thoma ṋamusi, zwo thoma musi ri khou negotiate hangei murahu hupfi vhaṅwe vha tshi khou dzhia dzi position. Vho Ramaphosa vha ri hai nṋe dzi position zwo luga ni ḓo vheiwe ni ḓo vha no fara makhuwa idani ni khou ri fha mimaini mifhio. Not uri vha muthu wa bad lini, no, avhala muthu vha vha khou humbula uri nda ri ḓivha ri funa u wana vho something. Mara tshe tsha vha tshi bad ni tsho uri ha makhuwa he a vha ṋee tshelede vha vhono vha na plan uri hoyu munna ri khou ḓo mu gavha ngei ni tshelede, ndi ri khou mu ṋea tshelede mara ri khou mu capture ngei tshelede. Hala makhuwa ndi uri vha thoma u shuma navho, vha vha muthu dzi business dzavho dzi McDonald na dzi mini ri tshi cheka na dzi shares dzavho makhuwa kha dzi vha hone. So vha tshi dzhena vho dzhenisiwa nga riṋe vharema vha Venda vhangi Matjhabawe a ti ḓivhi uri bva gai Venda vha Ṱhohoyanḓou vha Nzhelele. Riṋe ri tshi vho ri Vho Ramaphosa kha vha ite vho development ya vha Venda a vha tsha kona u ita development ngori hala makhuwa ya vha ṋea tshelede vha khou ri ni songo hangwa uri ri sani habe riṋe habe riṋe ni songo hangwa uri ni fha mimaini nṋe habe ri songo hangwa riṋe ri tshi vho vhidzelela nga ngei. Vho Ramaphosa vha vho ri hei ndi vho vhidzwa kha makhuwa ngafha vhathu vha Venda vha khou mbidza vha khou ri Venda kha ithome itwe development mara makhuwa aḽa heiḽa tshelede he vha vho ṋeiwa nga ḽa makhuwa ndi uri tshelede i dina gai na, i dina ngori no i lie no i waniwa and a ri khou zwi amba nga ṱhonifho hezwi zwithu zwori dzi dolara dzo dzi waniwa gai muḓini wa mukalaha ka sofa. Kha sofa dzi tshelede no dzi ḽa no dzi ita mini a ni tsha kona hane zwino zwithu makhuwa a tshi vho sokou ri hafha hoyu sa kona u ita so hafha itani so hafha dzhenisani nnyi zwi vha konḓa uri ni hane. So nda kona u zwi vhona uri hafha ndi a kona u guda something uri nṋe ndi tshi khou thoma hafha a ndi thome na vharema vhashu. Kha ndi thome na vharema ndi uri vharema kha vha nyale uri habe Dagada ḓo sokou dzula khou ri tshelede ya zwikipa tshelede ya mini u fhirisa uri ndi ye gai kha makhuwa ndi captureiwe ndi tshi vho dzhena ofisini ndi dovha nombela gai kha makhuwa. Ndi khwine ndi ye Venda, ndi khwine ndi swike ndi ri vha Venda vhashu habe ra sa takuwa ahuna ane a ḓo ri takusa hafha fhethu, ra sa arise ahuna ane a ḓo ri arise hafha fhethu. Ri thoma u builda riṋe vhaṋe ri builde project ya vharema yo thomwaho nga vharema ngori a ri tende uri zwa zwino vharema vha hone vhane vha khou thoma u developa. Ri thome vho tshashu uri tshi swika haningei hune ri khou swika hone tshi kone u ḓo tshi dovhe tshi benefite riṋe. Yeah. And then back to unemployment, do you think ni initiative yo thoma nga vho ndi vho Panyaza Lesufi hei ya Nasispani, do you think feasible zwine vha khou ita? Zwine zwa vhavhesa fhano Afrika Tshipembe ndi tsho uri ri a ṱavhanya badi u hangwa. Vhathu vha khou hangwa mishumo Panyaza vha ita. Vhathu vha khou hangwa uri mishumo nene dzi tshelede dzine dzi khou pfi dzi hone zwino why dzi khou thoma u vha hone zwino election in 9 months. Zwi khou amba uri heiḽa miṅwe miṅwaha yoṱhe tshelede yone ya ḓo vheiwa fhasi ya mbete. Yeah, so funny. Yeah, so funny. Why is it what about zwino? Damende tshelede. Kai tshelede na. Ri khou holelwa nga ene. So vhathu vha hangwa badi uri hafha fano Afrika Tshipembe tshelede hone.
ndiri nichicheka pano Africa Chipembe rina mini shangoni lashu ne ndiri nacheka gold, platinum, vanadium, palladium, manganese, chromium. Ndiri nichicheka niyakonobona chelede pano Africa Chipembe ihone. Hey chelede ibva pedzi musi election ichivotombo udaho tsini. Ndiri hapa vanai bo dala hola muya wori karita vanyeri vatakuse election itsini. Election ichitopera rikodova raitani rikodova ra domaromera nepela kurelaxa. So zvine zvabona ndizvori chelede ihone, chelede yemishumo vatu nisingumira napuriwa ihone. Zvine zvabona ndizvori hamagarai hako ushumisa chelede ngandire neshumiswa ngayo. Hako kuno udhibori nazvishumiswa and hana pressure ngori avana ndara vavanhu navonolesa. Hava vanhu nduri nduri nasedza vuchiro vaminister vapano South Africa ne navo analyzer hey ningachiwa bad ringaanalyza mupio minister neti ndonoshuma navo irandini vudzori minister uchirisa hani ngori ndende vadiva vatu hoi minister ukovhuwa mudhini wa muvuso he asaubhadhere ukovhuwa ngamacheloni aitelwa zviliwa ngone chef wawe achipedza itelwa zviliwa ngone chef wawe ukobva ngaguru ya blue lights otingiwa ngama blue lights nduri asati ubvai una stylist yana kumupa outfit uri and hapa vo stylist vabudzofi nisongoita uri bakonozvibona uri ndina chelede ngamanda nisongongamba zvononga zviyatekanyana raro hava tukana vasongozvibona uri ndikolanga chelede ndije ndibhanga guchi mara bamwe vaoneresa sikomanga vonozibhanga ndiziguchi dzaone svikwambura havachena ndava achibvoyi minister rai ukotoma abriefiwa uri ndinyana kunya kutoma mbulaya ndiava vatu vanovidzo for state security ngori hava vanhu navaburaya nangamanda ngori tizvino huna mulo wotswiwai mumwe namumwe unditsotswi ti vavidzana vari eya ndinyana kunyako ladzidhalila hai rocheka dzifoni dzothe minister dzigirlfriend dzavo dzothe hai auna neako din alini namusi hai zvoluka ndira dzothe dzobvuleya minister ajena ndo munhu minister ajena goloini ajena goloini keila convoy yone ukuiwa guy ukutoma hai wakamsi uliwa breakfast ndipo 10 zvino apa hai minister ukoyola breakfast achila breakfast kola una vangana vamwe na mina mini hai onopedzola breakfast ukora okay ndichipinga zvino mani ndipo 11 ndi okay ndipo 12 okay no karibe na meeting kasikoitwa meeting apa kasikoitwa okay oi meeting one nero kusikoita apa una dzi project dzipiyo mumwe asikori asikafonene DDG apa DDG dani minister kunibidza hai director general kusvika minister ndikufoni ndikubidziwa ene nisokwangu ri hava vatu abe navone vakudza mishumo vachisvika nge vosori minister kubidziwa ndi mutu ugudela PhD kana masters udhiva situ zvothe ukudolosha kamutu abidza crowd yavutere minister namusiri kuitani minister oyu ndi mungana wanga ndithame yangu oyu lodzulani vali comrade nyalevonori comrade lokukumwanga manna pala hoyu chinako toda chone apo ka department nimonde hai DDG minister bokozuyambisa hanu uri ndimunde ngori department ina procedure habe department ifuno rana ifuno va accountable ufuno vana budget ufuno vana iwe DDG utongokutomodelera ngori ndori ndikori umunde ukotomombudza zvadzimini za procedure kozama mlonde nyonamba so ndikori ndikazvinodoro oke vazorara vafana vatu ndikori umunde ngori hoyi ndiye nemungana wanga hai DDG achitobva nepo DDG ukobva zvino DDG ola achibvai ukobva onova compromised hachakuita mushumo wangu uri kutomombulora nikabidzwa meeting nabudzofi zvine atoda zvone munena ndikwabori ndigai kakompani une hakodhiswa mutu pampamu abve zvine atoda zvone mune hola DDG achibvai department yawe aichakuita zvine yatiyoita zvone kari kopfi aritele madhi vatu vaningeni hani kana karitele madhi vatu vashandi karitele madhi vatu vamachava we hachakono execute ngori onobudzwa pfi zvine hoyi atoda zvone nimune hola ane obudzwa sa minister ubori hai mungano wanga hai imwe vo minister ni yavukona hai mungano wanga imwe nodzura chidzuloni zvino mungano wanga ari yange ikonka ndiyo ni wanela vo zvine na dhongwa zvone ngori hey nointa mutu mani nointa mutu hai hola minister zvino tizvino meeting opera meeting wambo azozopedzi angu ambi wopfi project yone idotoma guy meeting wawo azozopedzi
ko Jane wa khetsela dzigoloi hu khou iwa haningei konka minister a nḓilani ari hai zwa konka ndi ḓo dzheniselwa maṱo mani o Dagada ḓo mbona a ngambulula kha dzi social media a ri ṱoe bukani nnḓu afho Hartis ini ndo ani kumbona ni ge akho ya konka hai ndi khou amba uri hone wa dzi social media But social media ti vana va vona wa social media ndi vana vo check up la ka social media ko ka ringa tangana konka mara zwa konka ri ḓo vhuya khazwo ne u ya konka a yone problem as problem ndi khou nyanga uri vhaswa vha ri nṋe zwo groove ndi a zwi nṋe mo ati groove vho ngori nṋe ro aluswa vho nṋe a bere vhathu vha vho shipa u suthi zwino zwo groove vho ri a tea u vhona vho ri hey hi man okay zwino a ri vhuyela khe lifuko laka hoi minister rai wa dovha ri ya ni ngwanele vhazana na mini nṋe abe ndi nwa whisky ya 18 years yo no ita mini ndi nwa domperi no a dzi rengelwa zwine ya nwa zwone aya haningei minister a itani ambo dzi dzhena vho kha zwa vhazana ambo dzi dzhena vho kha mahalwa minister ro kukangwa ndi 2 days yo itani yo recover kha dzi grandpa hola mungana wone ngori wa ḓivha uri u khou tea u dzhia tshelede u vho ya kha department zwino vho swika kha department ina nḓila ine ya tea u shuma ngayo a tshi swika kha department ha tsha vhuya lumelisa na security u vho vhudza ola ane a khou head department uri no no vhudziwa musi no no zwi pfha uri mungana wanga ndi minister ende ndi kani ntsha ngalo la ḓuvha nṋe nda funa zwone zwino a ri pfesane hafha ndi khou pfha upfhi una project ya malamulele hafha ine khou ita maḓi malamulele upfhi ndi 700 million ne okay hey 700 million i dzheniseni kha account yanga khola munari bone hafha fhethu una procedure yori ri funa u thoma ra advertiser for ndi khou ri dzhenisani heyi tshelede nduri department a i tsha kona u functiona ya isa tshumelo kha vhathu ngori mini na minister na vhathu vhane a shumana navho vhoṱhe vho no sina vho humbelela u ḽa vhathu ni tshi tsheka ngei China ne ndo no ya China ngi ndi khou gudela uri na vha China vha zwi itisa hani ndo ḓo rumiwa upfhi sa delegation yori ya no guda ni ngei China uri vhe no zwi ḓivha fhano South Africa ya no guda uri ya ngei China ndi tsani ne no delegate ngai ndi tshifhinga tsha vhuzuma ndi kha Progressive Business Forum ko vha ḓivha dzi president dzoṱhe hai muthu ni na nḓivho i vhoṱhe tivha hai vhoṱhe na advice ni songo ngori kha ravi ya pfuko ṱoḓa advice vhoṱhe vha dzi ḓa vha ri hey Dagada ri fani vho advice ho ḓo vho ri ṅwe muno ndo mbudza ri hey Dagada ni tshi sokou fha vhathu dza advice thomani u implementa dzhenani na iṅwe vhoni ite zwi zwithu ndi vhugai consulta kha ine a vhathu vha tshi consult because I'm sure ni nga mahala hai fi yanga ya nṱha nga maanḓa ya wa Ramaphosa ya fhira iwo Zuma musi ndi tshi kha dzivha musi ndi kha dzivha kha bindu yo consulta yo amba ne at the age of 27 na ndi tshi charge 45,000 for 1 hour u to amba fhedzi for 1 hour hala makhuwa vha tshi ri hey 45,000 ri nga i badela no fhirisa ngori zwine a ḓo ri vhudza zwone Dagada a tshi to bva u amba ri tshi zwi implementa ri ḓo ita dzi million so ka u advice na mi nda ndi tshi ḓivha nḓivho yori wa tea u iteani hafha fhethu mara kha ri vhuye kha heḽi lori a lifestyle ine ya vha hone ri changesani from China ya Zuma na vho Ramaphosa ndi ri China zwino no T27 years nan ko charge 45 and no na vhugai zwino ndi na 29 so 2 years difference no gonya ni ita vhugai kha Ramaphosa no Ramaphosa ro vha charge mahala atongo charge tshithu vho Ramaphosa ndo ri kha vho ndari ri khou ḓo nyaga u give back to country ndo kona u ita zwine nda kona u vhona uri ndo no kona u vha successful nduri nṋe ndi tenda kha zwo uri muthu ono kona u swika kha success ni a tea u ṋea murahu ndi hafho nda vula Mpho Foundation uri kha ri yo ṋea murahu ro no kona u benefita ro no kona u ita zwithu zwinzhi muthu funa ndo vha ṋea murahu kha rumele kha la China hangi China ro tshi swika kha iṅwe region yo pfi Guangzhou na manufacturing plant nnzhi nga maanḓa hangi Guangzhou ri tshi swika ra dzi announce upfhi ndi delegation ya vhathu vho no bva Africa South Africa vho dzi rumiwa vho nga mupresident wene tsha tshifhinga vho Jacob Zuma mini khesho vho swika hai ri tshi swika haningei ri tshi dzula fhasi zwino ri tshi dzula fhasi nṋe apfhi hai function i khou thoma nṋe nda function i thomisani vho rapolitiki vha sathu swika nṋe ri lindela vho rapolitiki hai vho rapolitiki apfhi okay bewe vhanna valani nnḓa vho rapolitiki vha tsini u swika havha vhahulwane nduri ikonomi la Guangzhou ita dzi billion dzo no fhira lapha no South Africa loṱhe hapfhi muhulwane wa hanefha u khou swika hai nṋe ri tshi swika muhulwane ro ima fhaḽa nnḓa zwino ro lindela uri muhulwane a swika ngei
hambo dzi ḓa kugoloi kusina na phanḓa na murahu kwambo dzi ḓa ku ima hanefhaḽa nṋe ndi khou vhudza hoyu mungana wanga ndi kuri kugoloi ku funa u bvela nnḓa ngori muhulwane vha khou swika hafha ai kugoloi kula ku tshi bva hambo dzi bva muṅwe munna hambo dzi bva na kusuthu kwawe ola munna ku ḓo uri khaḓa nṋe ndi vhori hai nṋe aberi vho China hafha ro lindela muhulwane a uri khou khaḓiwa nga nnyi hafha fhethu ndi vhone muhulwane hanefha nṋe nda ri dzi blue light dzi gai hafha China a una zwa dzi blue light nda ri hevha nda vhashu ma bodyguard oyu munna zwo ndo khou itisani ola munna a tshi fhedza uri khaḓa mbo dzi dzhena nga ngomu ri tshi tou dzhena nga ngomu hanefhaḽa nṋe ri khou ri vhone hanevha vho rapolotiki ndi vhone nṋe ri khou amba navho khou ḓa vhatukana vha dzi business hangei China tshiṅwe tshitukana tshi khou ḓa hafhaḽa tshi na 21 years old tsha ri ni bva South Africa nda ri ndi bva South Africa tsha ri nṋe ndi rengisa dzi bege ḓani ni sumbedze factory yanga dzi bege nṋe nda ri nṋe aberi ro lindela uḓo hai hafha China havha vho rapolotiki vha hafha China a vha na mushumo wavho ndi u sapota riṋe vho ramabindu vha fhano China ḓani ndiyo ni sumbedza factory ri tshi swika factory yone nṋe ndi tshi tsheka ndi khou vhona hu na assembly line tsha tshitukana tshi khou ita dzi bege dzi khou shifta dzi khou move nṋe ndi tshi vho vhutse muna ndi tshi ri oyu rapolotiki wa hafha ane u ḓa goloi kuthihi etshi zwitukana tshi khou ita hapfi hafha China ri na culture uri rapolotiki ha dzheneleli kha uri muvhuso u shumisa hani rapolotiki ndi ene ane a ṱoḓa u tsheka fhedzi uri muvhuso u khou ita zwine vhathu vha funa zwone na zwino fhano Afrika Tshipembe zwo shandeya rapolotiki u khou dzhena gai kha hanefha zwithu zwine a si tea u dzhena khazwo rapolotiki ndi ine a khou ṱoḓa u advise u ḓo tsheka uri vheiwe department ndi vheiwe ane a ni khou tswa na ndi uri ndi ene ane a khou ḓo u shumesa principal uri afha department of water why vhathu vha Malamulele vha sathu wana maḓi why vhathu vha Venda sathu vha na development mishumo Venda how far zwino zwino fhano Afrika Tshipembe it's the other way around rapolotiki ndi uri ndi ene ane o ḓo tswa so government a i tsha kona u shuma a tsha kona u ita anything ngori rapolotiki o ḓa na mungana wawe a dzi kukumusa ndi uri ri a vha ḓivha vha vhathu hu tshi pfi hoyu u ḽa na vho rapolotiki ndo vhuya nda vhudza mtukana nda ri hei hezwi zwithu zwa fhano Afrika Tshipembe zwi wrong nga maanḓa ngori ndi uri ri khou gudisa vhana vhaṱuku uri u vha muthu o pfumaho ni funa u vha muthu wa dzi thenda ndo vhuya nda vhudzisa tshiṅwe tshitukana tshiṱuku badi I think tshi na vho 8 years old ndi khori ndo vuwa mini nda ri okay 100 rand ndo dzi renga vho dzi clothing ndo livhuwa mani ndo livhuwa mulwane ndo livhuwa mini nda ri ni tsha wana khou ba mini ndi khou humbula uri kha musi ḓo ri hey khou nyaga u fana vho na iṅwe vho na dzi thoma vho za dzi technology na mini tsha ra nṋe ri nyaga u thoma tenda ndi tshi nṋe ndo ri hebe na vha tenda da vhudziri kha tshari da mphe 100 yanga murahu ndi mwana ḓe mani muṅwe munna mbudza ri hai mani Dagada ni songo mangala ngori ha vhathu kanai vha tshi vhona muthu ane a khou renga goloi ntswa vha tshi vhona dzi G63 na dzi mini vha tshi vhudza uri u shuma zwifhio hu pfu u shuma zwa dzi tenda zwino havha vhaṱuku vha khou sokou vhona ngari u ita tenda ndi mushumo and u ita tenda a si mushumo tenda nga ifhio goloi zwino ena ri vhudzisa athi ari kaamba number plate ari kaamba mini u tamba make na model no I mean zwa dzigoloi a si zwithu zwine ra nga zwi amba and ndi tshi khou amba uri a si zwithu zwine zwa a ri zwi litshe zwa dzigoloi ri ḓi wana phakhini ri henefha kha ri vhuye kha ndi khou ḽi focusa khalo uri vhaswa vha khou hula na mindset wa incorrect fhano South Africa mindset wa fhano South Africa wa vhaswa wono vha mindset wa une ra kona u zwi vhidza uri vhaswa vha fhano Afrika Tshipembe vha khou thoma u vha depressed ndi uri depression ndi mini na depression ndi tshila state tshine muthu ha tsha kona u vha na u vhonela phanḓa u soko tenda tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kona u itea uri ndi uri u vho give up and a ti khou dzhena kha zwa medical na mini ndi khou tou amba state tsha mindset hune na kona u wana uri muthu wa muswa u vuwa ndi boḓelo u aḓela ndi boḓelo ndi dzi weed ndi dzi drugs ndi dzi mini ngauri u vha a khou kona u vhona uri zwine zwi khou itea hafha nnḓa maṱo awe o vulea u kona u zwi vhona uri a huna tshine tshi khou itea ri khou lidiwa nga magintsa ri khou lidiwa nga matsotsi hafha fhethu vhathu vhane vha khou dzhena muvhusoni na ḓo zwi ḓivha uri hoyu khou pfi a dzhenai u khou tswa tshelede a tshi fhedza u tswa tshelede u khou ita mini khou ita mini ndi ri vha kona u zwi vhona uri this is vhutshilo vhu shuma nga ineyi nḓila and it's very wrong ngori ri khou ita uri generation ine khou tea u bvelela ya ita mishumo ya ita dzi ikonomi vhathu vha tshi ṱoḓa u wana mishumo vha ṱoḓa u wana tenda and it's very very wrong because vhutshilo a vhu shumi nga ineyi nḓila so zwine nṋe khou lwela zwone ndi zwa uri vhaswa kha ri change status quo and kha vhabebi ri khou ri khavho ri khou ri vhabebi na vhone kha vha ri support
Yeah, ndi vhone na khou tambisa navho. Ndi vhone vhenda khou ri support ngori hoyu mushumo une ri khou thoma asi mushumo muṱuku. Ndi mushumo une ndi uri it's a generational work that needs to happen. Hune ri khou tea u alusa generation ntswa ine ya vha different, ine ya humbula differently. And hey generation vha nga si kone vha mukala vha mukegula havha vhana vha TikTok na nṋe ndo rali ndi a feel uri hey generation ya TikTok ya dzi hi ya ndi a feel uri hey gap yo no vha khulwane nga maanḓa. Kha ri wane vho vha vhukati wane wa 30 uri a kone u unite dzi generation mbili ri kone u vha na vision ine nda kone u bvelela hanefha Afrika Tshipembe. Okay, so zwino ri ka 2024 ndi vhukati ha ṅwaha, somewhere you've won the elections. What's the first thing that you're going to focus on given the infrastructure dza fhano, load shedding ine ri tsha amba na zwiṅwe zwithu zwinzhi nda khou ṱangana nazo, corruption if ine no ḓi amba nga zwi. So you're the president now, like ndi tshifhio tshine na khou focus kha tsho thoma? So I think one of the first things, and iba complicated, ndi khou shavha u dzhenesa kha dzi details ngori a thi khou ṱoḓa uri ri lose vhathu. Mara tsho thoma ndi tsho make sure dzi industry na dzi factory na zwithu zwo no fhaṱa dzi economy zwi kone u dzhena fhano South Africa Tshipembe. Zwi dzhenisa hani? Huna zwithu zwo no vhidzwa dzi tax laws. Dzi company khulwane dzi a kona u cheka uri ndi tshi no ku vula factory fhano South Africa huna dzi tax incentives na ndi a kona uri tax i kone u vha i fhasi nyana uri ndi kone u benefita the global corporation na. So ndi zwithu zwo no vhidzwa dzi special economic zone hune ra ri khou ri the raw material ne ra vha nadzo fhano South Africa Tshipembe kha dzi ite dzi final goods at a low tax regime. Uri kono wana vhathu vho no nga vho Elon Musk, vhathu vho no fhaṱa dzi technology, vhathu vho no khou ita vha kone u ḓa vha vule dzi factory fhano ngori ri khou vha fha mini incentives dza tax zori tax ya fhano i ḓo vha i low and the raw materials are available fhano. Ndi ri vha tshi ṱoḓa gold vha sokou ya vha kane fhaḽa Northwest gold i hone. Ndi ri vha tshi ṱoḓa chrome vha sokou ya hanengei Bakersfort vha ya vha ka chrome i tsini goloi ya mbo dzi fhaṱiwa. Ndi ri vha tshi ṱoḓa u fhaṱa aeroplane vha sokou ya vha kane ngei Northwest vha ka Limpopo aeroplane i khou fhaṱiwa hanefha South Africa Tshipembe. Ra thoma u vha na mishumo. So the first thing we're going to do to change the tax regime will make sure we kha na industrialization. Let's get more companies to know that's going to vule fhano South Africa. Number 2, ndo support vhaswa. Hey vhaswa vha na dzi business ideas. Nduri I've sat down na vhaswa vhanzhi fhano Afrika Tshipembe. Muswa ane avha na dzi ideas, muswa ane avha na u vhonela phanḓa na wana uri ana funding ngori makhulu awe a vhongo dzina ḽa vha longo ḓivhea. Awana sofa. Oh, avana. Nesongo siyamba. Makhulu avana sofa. Yeah. So ndikunya ngori vhaswa ri kone vha support. Ri kone identify young talents. True. Vhane vha na dzi great ideas, ri vha support, ri vha fhe tshelede, ri vha fhe dzi incubation, ri vha thuse, ri make sure dzi industries kone bvelela. The third thing that we also want to do, we want to build new cities. Ubva Rajia muvhuso sa vhathu vadzo in 1994 ro dzhia zwe zwa zwi hone ri kha dzi shumisa zwe zwa zwi hone a rathu fhaṱa tshithu ri khou nyaga u fhaṱa new cities. That's one of our biggest visions. Hangei Limpopo we want to build new cities. Cities them muthu wa murema u ḓo kona u dzi rwa khana ri sa riṋe sa vharema ro ḓa ra fhaṱa shango. We did it. Even a proven mechanism. Hangi Dubai, ni swika ni tshi amba na ala makala a Dubai. Ni a kona u pfha uri nga nḓila ine vha amba ngayo u dzi rwa khana havho ndi uri ho no swika nga nḓila ine ni a kona u pfha uri hoyu munna wa ḓivha uri semende ndi nṋe ndo i vhea fhasi hafha. Hangi Dubai ambe na sokou ita tshifhinga tshine nda funa vha ni vhudza vha ri hey mrathu afha a songo kanda tile ngei nḓila ndo ḓo i fhaṱa i tile. Fhano Afrika Tshipembe vhathu vhanzhi ri khou balelwa zwithu zwi ngori we didn't build these cities. Ro wana makhuwa vho fhaṱa ra dzhena ra shumisa a rongo ita zwashu. So one of the things we want to do ri khou nyaga u fhaṱa new cities. Now what happens when you build a new city? The economy ntswa. Yeah. New hotels, new things are needed. That means that economy aluwa from that. Rachekas Dubai built new cities in a space of days. Yeah. We want to do the same. Grow this economy. Make sure that the economy becomes successful. Make sure that mishumo economy, this thing of poverty. I mean, statistics tell us that over 50% of South Africans, they live under the poverty line. Every single day. We want that to be stopped. But mishumo, economy yashika to function, karto mufata things that rinesa ba remar to kono zira kamera rai na never zuzikone just.
Okay. And then speaking of industrialization in South Africa, do you think privatization at the state-owned companies will be the better solution for the country that we're in now? Not at all. Ndori ndikwamba na minister wa finance. Ndiko zamo professori kumbele kugai. Pano South Africa rina state-owned enterprise unosika 500. Skwamba ridzi company zono own wanga mubuso. Ne mubuso every month wokubadira miholo na mina. Nduri ndizisita. Ngapa ndidzi Department of Mining, ngapa ndidzi TIA, ngapa ndidzi mini government agencies zote. Zwine zvateita ndizvori we must accept uri government ikubalelwa. Zvesvi zvithu zvodalesa. Pano Africa chipembe arina coordination strategy ngori zvodalesa. Nene ndikwamba apa petu ndonogudisa zvinjinga pano South Africa because I had to advise presidents, the African Union. I had to advise ndotyo zvigude zvizvithu. Zvodalesa zvizvithu. Zvikoribalela. What we need to do, we need private-public partnerships. Yeah. Kuti wana private sector, haridhani rishume together. Private sector, public sector together. Why? Ringasi ringise Eskom rapamakuwa. Ringasi ringise ezizvitu rapamakuwa. And dini buzori wire koriko pamakuwa. Haba nabakuja zilondu from America, from Japan, from China. But the bad the renge the state enterprise. So come but as cha unwanga rine, zibo unwanga batu band. Those was different. Kabari kori rine batu bapano South Africa chipember kodu bara dara renga the state owned enterprise. So kutu ita the public-private partnerships. Yeah. Kuna lwe galanera lifuna badi lange Singapore di bango mashango ane kuchimbra zwabu dinga manda. Lono pi Lee Kuan Yew. Dilone yone bali bizo pi the father of Singapore. Eli agala lori lichi ja Singapore. La wanori batu ba Singapore baba sino togomela situ zwabo. Nduri kuma bazi baba sikori bachikwata basiko jabazi basiko libena basiko ridofisa kanya mabasi nero kwata ridofisa yana zvikuru. Ila likala la hai aba tandi ba dianga strategy. Lari ubva namusi chimwe chine cha unwanga mubuso. Veiwe sabatu bapano South Africa ni akonowana dzishesi kacho. Abala bantu ba Singapore bari bakori mini bona mu president bo Lee Kuan Yew lari kari ngonyago owna zwithu ini yakono jetsi pension zabewe na dana ko owna zwithu bati bari okay kari orenga dzishesi za Eskom bati barenga dzishesi za Eskom bango barenga dzishesi za mabasi bango bari nerdo renga ya Telkom mwari nerdo renga ya gai Lee Kuan Yew la wanori muso na zwi strike bati bachi bo riafisa Eskom bati bari nisongo penga nerdo dzishesi za zwi yange Eskom rdoni dia Rdoni dia mini la wanori havala bati babo tomoto gomela situ shangu. Yeah. Singapore na msina ya it's a beautiful first world country because of such strategic thinking. So ziba important ori yeso zinevo baba chiduro nebo kunya kuita zone zori ba the state owned enterprise boy badzi own na bangana baba makuwa boy hai zokakeya man Nasita. Carry make sure ori bathu bafano shangwe bakono own the shares. If you open these things up bathu ba South Africa badorenga the shares. Nduri the rules zori mutu muti asongo own shares za zwithu zothe. Mwekasi kuwana ku 1%, mwekasi kuwana ku 1, mwekasi kuwana raba banjinyana mnera chizura patsika bodoi rakono bono resithu ziko functions of the private public partnerships together with the public owning shares in the private sector. That's how we privatize. Not zori je Eskom kana rije mini rife batu na bangana baba makuwa. But then pano rina problem nyori musishina go dashito pano. The government they want to own like most of the things. Ufana na Starlink cha Elon Musk. I feel like he's been trying to get here, but then uko the percentages in na yo as far as business this that is chaba yang yo no yamuvuso. So don't you think in azo that the triple P was a problem? Yeah, so I think it was a problem. Zina shabaone ndizori rekoti o check ori as a politician duty ya rapolitiki ndifiyo and dombela kini la definition. Yo rapolitiki ndi mtu ane awana the problem it's about. A just solution ashumsa manda mubuso. Ufa bathu zwine vha zwone. Yeah. Bathu zwine vha zwone zwi in different shapes and sizes and forms. Government ifuna dana mihumbulo ine ndo kuno fa bathu zwine vha zwone. But vha mishumo. Ningasiri mishumo ichikusvika mubuso rine rina milayo pano ine ya bloka mishumo zwingasikona dzeye.
government ifuna kupa vhathu mishumo, vhathu vha khou ṱoḓa mishumo. Zwikambo ri kha ri na muthu ane khou nyaga u ḓa fha vhathu vha mishumo kana vhathu vha ḓo benefita, government i khou tea u ita uri ha vhathu vhone vha kone u wana mishumo ya hone. Starlink yo vha project ye vhathu vhanzhi vha khou ri vhathu vha rural areas kha ri vha fhe internet nga mahala. Ngauri ri khou nyaga u bolstera rural industries uri kha si thome u aluwe, kha si thome u bvelela. Zwo mbeisa nga maanḓa u find out uri hu na makomredi manzhi ane a khou ri Elon Musk kha thome a ḓe a loshe. Kha thome a ḓe a ndi houḽa meeting ine a ri khou muvhudza zwone zwo ri havha vhakala vha vhidza mungana wavho vha ri ni khou muvhona uyu zwine a khou ṱoḓa zwone kha department yange kha yo ṋeiwa zwone ndi ne zwiḽa. Vha khou ṱoḓa uri Elon Musk a ḓe afha a ri nda vhone Ratshidulo nda mini mini mini. Ndi uri a vha tsha kona u vhona uri vhathu vha khou lila nga mishumo, vhone vha khou vhona zwezwo. Ndi uri ndavha ya muḓagasi Mozambique muḓagasi u hone no khou bva fhano, ndi khou amba uri wa Mozambique vhone vhune no tou ḓiitela une khou bva kha dzi gese na mini muḓagasi u hone nḓila nga u tshiya u khou bva Mozambique. Mozambique nayo ndi khou ri hai South Africa ka dzi ni thusa nga muḓagasi. Makomredi nahone a dzi ri hai a thi ḓo loshe muthu. So ho ḓalesa uri ndi vhathu vhane vho khou humbulela vhone vhaṋe, a vho khou humbulela tshitshavha, a vho khou humbulela vhathu vha fhano Afrika Tshipembe. Okay. And then we reached Vala, and then we had some questions from people when I wrote them, but they wrote Mpho Dagada. So they did ask some questions and then also comments. So the what's Chifana Zenopindu Amrao, the Dudu if I feel like Zonopindu. And then you're to my hour, why didn't you run for provincial first before national to see how you can handle things, and then after that go to the national? So rori tshi amba na vhathu vhaswa vhanzhi ra vhona uri the big cry uri ri kone u ita ineffective change ri khou tea u ya national na provincial. Ndi ri thoma nga tshithihi wa sia tshiṅwe change yau i ya vha ṱhuku. Ri kone u wana uri as young people change i khou ṱoḓea kha dzi province dzoṱhe on a national level. Okay. And then heinoni khou bva kha nṋe like given the provincial presidents now, if Ramaphosa, what's the one thing Ramaphosa Limpopo chine nanga to ita for watu wa Venda, like this thing I'm sure 99% ya wanakuona pande wa Venda, so what's the one thing you can do for them? Venda if no ba manufacturing hub. Thank you. Yeah, Venda if no ba a very big manufacturing hub. Ahuna chitu chine cha sa aluwe Venda. Lingo kali aluwe, lichis dzi ha aluwa, avocado dzi aluwa. Nduri kadzi avocado kari wane dzi serum. Kari wane dzi facial product, kari wane Kim Kardashian ade avule dzi factory dza wena dzikuita dzi skin product haningei, kari wane so much manufacturing. Venda ahuna chitu chine cha sa aluwe cha vhuḓi. Banana, tebu, dzi peppers, nduri dzi habanero sauces dzi khou dzhiwa dzi peppers dza itwa overseas dza dovha dza vhuisa vhathu vha dzi shumisa dzi habanero kha dzi Venda. Dzi tomato sauce dzi manufacturing dzone kha dzi Venda ngori mini ZZ2 yani ngei Venda maṱamaṱisi ahuna ngei Venda. Nduri tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra ḽa fhano Afrika Tshipembe tshi funa manufacture wa Venda ngori haningei Limpopo rina nduri Venda ra ḽi tsheka zwavhuḓi ḽa shango ḽine ra vha na ḽoi ndi Kanana. Mpho Dagada. Ndi khou go. Kandi Kanana. Chimwana tsha aluwa ende nduri ri nga kona u ita dzi factory nji nga maanḓa dzine Venda nduri ndi tshi humbula Venda ndi humbula uri ai mani ava rari ndi muvenda wa hashu vha ḓo dzi sedza vo Venda hey vha khou balelwa hey I know man. No, hezwo na mphindulo ndi yone phindulo ine ndi nga ri ndi khou i ṱoḓa kha muthu ane a nga rana for Venda. That's why ndi khou ri yo ḓa i khou bva kha nṋe ine nda nyaga u pfha uri muthu ane u ḓo vha khou humbulisa hani ri tshi amba nga zwithu zwa Venda. And then your thoughts on the borders for foreigners? Dzi border ri funa dzi protect. A huna munna ane anga swika muḓini wawe a wana ho dzhena muṅwe munna a soko ri hai no zwo luga ri khou vhona vhono dzhena kha vha soko dzula hanefho. Hai no a zwiho ri khou tea u protecta dzi border dzashu. Very very important. So dzi border kha dzi protectiwe. Okay. And then do you think the coalition government konadzea? Coalition government iḓo konadzea, especially ngori vhathu vhaswa ri khou tea u make sure our voice is heard. Vhathu vhaswa ri khou tea u pfiwa, so that becomes very very important. Okay. And then is AriseSA ready for next year, 2024? No, we're ready. 2024 is a year where we have a revolution.
ndiri ri tshi zwi amba ri 2024 is our 1994 hala makhuwa ova soko zwi humbulela uri hei ava vhanna vha ḓo dzhia muvhuso nga nḓila ine vha ḓo i dzhia nga 1994 ndiri no wana muṱuku na muhulwane nga 1994 a tshi khou yo vote a tshi khou ri riṋe ri khou ṱuwa na vhomandela so 2024 ri khou vhona uri ndi zwezwo ahuna na zwiṅwe muṅwe na muṅwe muṱuku na muhulwane ḓovha khou takwa a tshi khou ri riṋe ri khou ṱuwa na Dagada and a ri khou ṱuwa na Dagada ngori Dagada u khou ri mini na mini ri khou ṱuwa na Dagada ngori ri khou zwi vhona zwine a khou amba zwone uri ndi ngoho zwine a khou amba na zwone ri khou zwi vhona uri ri khou shengelesa and ri khou shengela because of the leadership ine vha hone kha ri wane vhathu vhaswa vho no humbulela zwithu zwiswa vho no ḓivha zwithu zwiswa vho zwi gudela vho zwi yela zwikoloni vha ḓe vha ri lead. Okay. And then AriseSA ke hafhanoni huna dzi political party nnzhi dzine dzi no amba zwithu zwinzhi dza amba dzi busy khou convince vhathu zwino also like what's the different thing tshine ni ḓo ita tshine na pfha uri ni different ngatsho kha dziṅwe politics kha dziṅwe dzi political party zwine zwa vha hone ndi zwo ri riṋe hafha fhethu ri khou focusesa kha u tshentsha ikonomi focus yashu ndi ri na tsheka vhathu vha Arise ndi vhathu vho no ḓivha mafhungo avho ndi vhathu vha nḓivho ndi vhathu vho no ḓivha dzi technology ndi ri khou focusesa kha u tshentsha ikonomi ri khou focusesa kha u make sure uri a hu vhe na tshelede fhano Afrika Tshipembe kha hu vhe na tshelede a thi zwi shoneli uri ndo vha millionaire before the age of 21 at a very young age so a thi zwi shoneli ndi khou dovha nda zwi amba uri South Africa tshelede i hone a ḽi vhe shango ḽine ḽa vha na tshelede vhathu kha a wane mishumo kha hu vhe na tshelede zwithu kha zwi tshimbile ri khou lwela zwezwo khou ṱoḓa zwezwo. Okay. Hi, ro livhuwa nga maanḓa like guys arali no i vhona noṱhe video sa muthu muswa ra ḓo humbela ri ni vhone na muthu muhulwane ḽiṅwe ḓo khamusi vha ḓo shandukela muhumbulo cause vha kha ḓi believe kha zwa mindende uri hayi mindende ndo ANC na question and then so ro livhuwa nga maanḓa vho Mpho Dagada ndi khou livhuwa ndi khou dovha nda ṱuṱuwedza uri vhathu kha i sheriwe i video i munna kha ri musapote zwi a thoma ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwi vha zwavhuḓi uri ri kone u wana dzi platform dzo no amba nga luambo lwa hayani so kha ri musapote kha u like iwe hanefho kha u subscribe iwe vhathu kha vha ḓe vha sapote mushumo ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa na riṋe ri ḓo sapota u khou itiwa mushumo wavhuḓi nga maanḓa actually ri sathu khaḓana na zwanḓa you did mention at some point uri zwino ngori there's like independence candidates dzine dza khou tendelwa u rana ni tea u vha na nichi ya 15,000 ya vhathu vhane vha tea u vha dzi membara no i swikisa ya nomboro zwino ri kha dzi vha hone ri kha po 10 ri khou swikelela so you need 5,000 more more than 5,000 no nṋe ri khou ṱoḓa uri vhathu kha vha saine a khou tou nyangwa threshold vhathu kha ri saine up kha u sainiwe up and then vhathu vha tshi joina huna joining fee kana huna joining fee yo joina dzanga ndi 10 rand vha tshi joina and then ri dovha ra vha na zwikipa vhathu kha ri wane zwikipa zwa political party vha tshi joina ri dovha ra vha na political school vhathu kha vha dzhenele political school vha guda uri politiki itiswa hani ri tshintshisa hani shango ri kone u shuma roṱhe. And then one last thing kha mukegulu ane o dzula ene zwino ni khou nyaga u tou fa i party o tou vhidzwa upfhi kha ḓi a vhone i party fhedzi a vhone vho Dagada vha tshi khou mu convince uri a songo votela ANC ngori a si yone yoṱhe ya mundende vha mu ṱalutshedze uri vha nga ri mini khae makhulu washu zwine zwa vha hone ndi zwo ri shango ḽo no shanduka ri kha tshifhinga tsha tshimanzhe manzhe zwino ane a khou amba ndi Mpho Dagada ndi khou ri kha vho mukegulu ndi khou ri kha ri tende uri hu ḓe zwithu zwiswa zwa kale ro zwi vhona ro zwi lwela ro kona u vhona zwe zwa ri swikisa hone kha ri tende uri hu ḓe zwithu zwiswa kha ri humbulele nga nḓila ntswa vhaswa vha hone vhaswa vha khou takutshedza vhone kha vha sapote vhaswa kha ri tende uri zwa kale zwo dzi vha hone kha ri tende uri zwo dzi swikisa hune ra vha hone na musi ro swika nga zwa kale mara hune ri khou ya hone zwa kale zwi nga si kone u ri swikisa hone kha ri tikedze vhaswa kha ri sapote vhaswa ṅwaha u ḓaho nga 2024 vhone vho rwela nga ṅwenda wavho vha tshi khou yo vote kha vha yo ri Arise kha provincial vha dovhe vha ri Arise kha mini kha heni ya national ndi uri vha tshi cheka logo yashu i ḓi fana ne ḽiḽivha ḽa ZCC ḽa vhuḽekanyani ndi ḽone vha khou ḓovha vha ṱoḓa vha tika kha hanefhaḽa kha national vha tika kha provincial ri khou Arise ri khou takutshedza ri khou ri riṋe vha hayani ri tshi khou takutshedza ra sa takutshedza ri na vhone zwi nga si ite ri khou ri na kha dzi thabelo kha vha ri swikise kha vha ri vhee uri zwi tshimbile zwi swika haningei ri khou dovha ra livhuwa na tikedzo yavho sa vhakegulu ngori a ḓivha uri vhakegulu vha tshi ri tamela zwithu zwivhuya ndi yone ṋe zwithu zwashu zwa kona u tshimbila ri khou ri riṋe ri ḓo dzi vha ṱhonifha heneyi vhe vha khou i wana nga tshifhinga tsha vho Ramaphosa ṋne ri ḓo dovha ra i engedza ngauri ṋne ri khou ḓa na mihumbulo miswa ine ya ḓisa tshelede ntswa yo no fhirisa na zwezwo zwine vha zwi wana kale kha ri shume roṱhe kha vha ri tikedze kha vha ri sapote ri khou livhuwa ndaa.
hai ha ri nga khaḓana zwino ro livhuwa